talofa atu I le ia mana malo o le tātou tunuu o mwhai ona maua mai le whapoponga o le tātou prokalama I le neva yaso o te ua le Outou Manuia. O lo o tu sao atu le tātou Falefatu Long Beach, California, United States of America. I le o ngā lima malvava le lata ma le siufonga le Tagaloa Radio Samoa. O le tau ono Misipouena Tagaloa o lo whafoina le tātou prokalama I le nefiafi. Ia o lo o whengai fo I le tina o Vera. Whaftai sua la lo ulu ia mal whafoina le tātou IT whaftai. Ia pe lava na masani le tātou pokalama ia me se fo ile nei malae mo lava na ave le tātou whaatue le tātou whaftai. Ia ma le tātou tatalo I le tua. Me le la tātou wifo ma tatalo I le tua. Poto mai fo I matou I lungo le nei malu o lawo fio ele I whai ni lima. So mātou sa ili po feo I eilo fina ngalo mo mātou tangata ngalulu ele nei fo I vai aso. Le pumoni lave lave o mātou vai vainga I stemi. Tau mate fo I mātou pe ai se hao o mātou I nei ai. Ale nei lava mautino lo I tutonu le ta ele o mātou mauli. Na e whapeino na e whaua I mātou. Ma te mi umalava mātou te manatua I nai la o fio. I nā tupo ilo mātou malosi. E langai o mātou manatu. Ma mātou I loa ai pe ai sea o mātou I nei ai. O le mātou whanaunga I le nei prokalama I a whapeina o na mauai I mātou nā langona. Langona mautinoa na e whaia I mātou I o folinga. Mātou fo'i ua whaia ia fōlinga I lawa fio. Mātou talo I whatasi mailo wanganga pa ia. Mafutanga la mātou whaia I le nei fiafi. Ina I ua tuai me uma I le vi inga lo suafa. Manuia I lau whanau mafuta. Mal whalau tele ina o lo maloi o mātou tangata. Nā la mātou tatalo e alatu le suafa Yesu Keriso lo mātou oli imal whaola. Amen. Sanga sala le lalo langi uma a ua faola ina e Yesu le fa amoe moe le a ole oli oli ua maua ai lo tato tai au fo I fo atu ia falongo I angelu le po Ita ina ita to ya Yesu pe ona ta ita ina fo I le au makoi uma ele fetu tupu le aloa li I o
Maya Yesu Le Mo I lātou o loo whalongolongo mai le tātou prokalama I le YouTube, I le channel le siufonga le taha fo YouTube, whamolmole o omi ifo lau like, share I autua oi, ia ona tā whalua leo le longo o loo I le YouTube channel. Ina ia whai lau mta whale le siufonga le taha fo, a whai lau mta whale le siufonga le taha fo. Ona whapele o le tutuunga o Demi Uma lava e te tala ai le ala leo le nei matu ina atu ni wholesanga I le ngata I le Outou Manuia. A whape fo ilto tera o whainga luenga o to waa mai lungo le nei malai. Demi Uma lava e te tala atu ai fo I le awha teo mau. O whainga luenga I nei. Ia mua lava o na longo lau telefoni. I nei o ane misi ia le whapoponga o tātou prokalama. E le ngata li Outou Manuia a whape fo I ia I si pokalama o lo whengai mai tātou I nei. Ia o le whaiaso ua mawai. Na tātou whaitawina I le luka e whaa whaupu sifulu ono I le lua sifulu lua. Pe o le tala whaelele I le toi fo I o le li I lona nu o Nasareta. O na latu la I aru le malu e pe o na masani ai. Na tātou si ia I lunga le tāu o menei o masani. Masani. E le science o roi I nei, e mawhaiana e aveta vale I nei Amerika e te le iala le lei. Fesili aisea ona o le masani. E le memory muscle na e pese iai ia ngai o inga le tangata. E le fia mana mia ai le ala o le mawhauwhau. So e pe o le mela mo na oto mai le whaitau ina nao le vaianga fo I nao le o le tuspa ia pe whamai luka o le masani le li le al masani o le alu le su nako le sa pati e la tula le li I le asol na e tu watu ia I suppose o le lapi sawa ia le su nako I Nasareta le tusta ai e ona tatala lola ia le li il tusta ai e na la le ia le isaia le ona sfutasi fa mo sfutasi ia ona faitau lola ia le li e mana ia la non ne te fa mana tu e foi fa mai le luka fa fa pus fulu valu tu sine ne faitau le li
Ua i o ulunga le nganga o le li. Ua o na whaau o mai i atea ue fola le tala le lei i e matitiba. Ua wina mai au e i e whamalolo i e loto momomo. E tā la i le sa o le tonga i tā whianga. Me i pupula matau e tā waso. Tu sa loto i e ua whasau aina. Upu au levana i le tātou kanona ma le tuspa ia. Lua whetau sanga. Upus furuiva fe mai e tā lai le tausanga e fina ngalo malia mai e le li. Ia o na ngata ile i nā o le whaitawina e le li o le ilsa ia le onos futasi. No folola ia i lalo. O na whatu leo lana sau noanga i tangata na ia i le malu malu. O leo so ua taunu uai upuia. O leo so ua taunu uai le tala ina o le tala le lei i e matitiwa. I le whasa o loto i la tou sa i le tawhianga. Pupula mata o dawaso. Ia matala i fo i le tala le lei. Le tausanga e tau le lei ai e le tua le tangata. So o le mea na tupu whamai e le i umia ia e fisiti lo tangata le si o manga o le li. Ele o le ata li i ele o le kamuta le adato. Iosefa. Ele o le tama ele a Maria. Le tama le sa malamaloa ai na ufe mai. Ua tō Maria na tele i loa se tane. Ele o le tama ele a le o le i nei o na tufafine. Ua mata na mafau tangata Nazareta i le tūlanga tangata o le li. Ia na whingatala ia o na lato talitonu. Whaingatau na whaofia i latou e mawhai o na tau nuu i le nei tangata. Whatau waa i lo latou i loa. Le valo anga ua whaitau wafe, tau sanga talo na whatatia mai. So e pe o le mena na whaingata ai. Lima selau tau sanga talo na tusi i sa ialan tusi e ma whatau nuu ina i a Yesu Kiriso. Ia u whamai whaila latou tala. Leli ia o me umana sa e whaia i kapa Naomi. Whavenga ia sa e whaia i isi nuu ia sa whaia i lau ngaluenga. Mātou te mana nao i outou ia e whaia i nei. Peo le sina manatu na tula i mai le asona. Ia o na tātou i loala i ele i nofo le leile tālu sangal na pena wha upu e le nuu pena mate ia e le lii pena i ite le lii o le mena na mafofowina i tangata. O le mea ana tātou mautinoa e le mawhai ona whapeina ona whaatonuina whapena le manuia o le tua. Let's say. E pe o le mea nā le ana tau mawhai le li e whapula i on tangata. Le mawhai ona o na utu e o tau whapenal fina ngalo le tua. E pe o se mea tau te whatonuina. E le mawhai ona vele tua e peise i o se mea ave i o tau talo sanga o na o tau whalangolango la i e tali mai o tau talo sanga e tusa malo tau fina ngalo malo tau talo sanga atu. E le whapena ona whai. Ia ona si irola i e le li. Ia whata oto nā matala e masani e fwoi la tau. O le tala mua le tala i le fine na o tilantane. Whamele li e se le tele o whafine mātitiva. Ia ana alu ale perfecta i le whafine nu. E se lea fine foine. Ma whai atu i ei au maia se potoi aleto se i o aiai. A mai ale nā ia ona whai e leo sa lua mea i malautama. So o le winga o le upua aleli i. E se le tele o tangata mātitiva ana aru lava le perfecta i lea whafine o nu esi. O le tala no lua o le tala i le pela. Whamai telo e se le tele o le pela. Se le tele o le pela. Ana ona amanu lava lea na wha malo loa i le perfecta. Tangata o le tua. E pei o le winga o le upua le li i. E le mawhai o na utu whangue o tou Nazareta. Le tafe mai o le manuia o le tua.
e ala mai so Outou. E pe o mena le sa tau whapula e leli. Ia whapula atu la le upumoni le nai tangata. Ia e pangale le imawhaiona o na tā ofia tangata le upumoni. E le mawhaifo ina ia i la tau le loto maulalo se walu e la tau ulu ma se whape e se amaia se toe whapawhala mea se to sinini i mea whamolmole le li ia o whitalainga mau saunoanga. Le amato te loa, we could do better. Ia le nganga le i tangata e te tawao na isina whaasilinga. Ia le la o saule tangata o la tau whapula mai nai mea ia. Ia pangale o le mawhaia i la tau na taofi. Ia o melana tupu, o le fifia ia tangata Nasareta i upoleli. Ia tau mawhailo la ia e whasioti le li mawhati i tō i le vanu. Ia ai lave ina o ia le nganga. So, o le mena na tatu talano le aso o mawai. O le si la point muli peina na mai tawina, i le whaitawina e le li o le ilsaia le onos futasi. Ele i o le whaitau o le li i le foi upura na umaloa le tausanga e tali le leia ai. Ia male aso e tau i masui ai e le tua i le tangata. E whaitawina e le li i le upuna le tau i masui o le tua. O na whailole o le fisidia tangata ia e peo datou, peo oe mau, pe i sea. E sea me ualu o lua le whaitau o le li le whaitau o le upuna. Ia e tō whaitangata malana tali. Mai e pe lava le manatu o le Outou Manuia na watu lava o ni naunga manatu. Ia e whatua ato toa lava le tali mal Manuia o le tua. Ia pe a whaifo sau ngā ruenga. Pe a whaifo fo ia i manatu e watu. Ia na whauela i o Sofina ngalo. A pe o le manatu o upgrade le li i le mea samasani e tangata i le tua. O upgrade le li o le o toe iai se tau i masui. O na o le alofa le mea lo iai. O na o le whamangalo. So e pe o le mena nana si i e le li i lo le manatu. Ia a fast forward la lus futasi sentuli. Una tatu i lo aila ia o lo ta oto i nei le si upgrade ina o le ngangana. O le mtau psilisili. O te tau fo i o tatou fo i tupulanga. Le o whaitau duafe nei tau sanga talo na tatia le last upgrade lea. E le ngata fo il nā le o lima se lau tau sanga talo mai le upgrade le Protestant Reformation. Ia e lo manatu o te tau fo i ona upgrade la tatou software. So o upgrade la le e pe le se filo e tosi umaini me uma e sui umaini ni manatu ese ia e pe se i e pe ni tifa. You're a node, I'm a node, Tui's a node, and revolving around these nodes are these ideas of spirituality, Manuia le tua, mtau psilisili. E pe o le mena le o i ele upgrade ina ia tau fetuli tutusa mal technology o lo iai. I le teimi nei o le technology. It's a decentralized way of communicating. So e pe o le mena le o i nei le technology. Whapei fo i lava ona whaonga le technology lima se lau tau sanga tarua i o le printing press. Le ana whalau te le ina ai le lololomi ina o le tuspa ia. Nana whanau mai e manatu ia o Martini Lutelu ma le e kalisia protesano. Ua whapena fui laona ia i tātou le technology e tu le ia le conversation le to a different level. So e pe o le melena lea o lo tilo i e le tātou prokalama. Ia ma lo tangata foi i le upgrade tauna halu i e le tātou tala lei. E le avesea ia upui ora tātou kanona. E le avesea pe atustusinga Isaia. Ana moa lava e le avesea fo ia tustusinga Luka. O tātou kanona lava le whaonga fo i tupulanga o lo whai mai. E pe i eila tātou
moral obligation. E apalai ai ia upu nei ma manatu nei ma tō whamanino nei. Ina ia relevant I lo dato si somanga. Wala upu moni lava ale relevant lo le tala lei. Iona la fwa ilo le tangata. Le sao ngā. Befo I lava ona le toe. Whao ngaina e dato ta wale solfanua whiwa iai. Ia pena fo iona. Tauna wha peina le dato mta upsisili ma la dato whaitaunga. O le whionga le tua. Ia o le dato tosili nā mō le vaiaso o mawai. Te mine la tātu le dato pese lea e vai ia foe ona introduce mai lea atu lea o la tātou guest mo nei vaiaso. Ia, ele o toe po malae la tātou au fia ia le winga fo nei prokalama o le whanonga lava o le au ona
ima le nei fo ima lae ia fola atu le upu ma tu fatasi ia upu i fuai upu ma tala ma perkalafa ina ia whaawawa i pe ia le tusia le tua i datu tangata ngā lulue ma sa dalo sanga lava il whaatonu i masina o mawai se ili mai se toa e tala noa i winga fo i ole prokalama ia me se fo i lona afufua mai ia masina tele ia ma le ala o fifia lava e whasisilatu ua mawal fisota inga ma le fionga ia whaalafi tele Falefatu Enari ia o lea ua mawai lava no mato whaasoa i lunga le prokalama i le nei vai aso ia o le fionga ia whalafitele na whanau le nu o Vaiala sa onga fo i Lea Ana District School ia sa alu fo i Samoa College pe mele le tutusa ia ma o mawhalafi na alu New Zealand su valu on tausanga ia o New Zealand sa he had a career in singing, entertainment in New Zealand, Australia. Ia mo fulte mi ava noa e sa wai nei i Amerika. Sa apply le Fuller Theological Seminary. Ia mo olo na ava noa i Malua. Ia o na mataila i o lana ministry. Whauina lonto whai au le whakasa. I umai le Malua Theological College. Ia o na amata leo lana pokalama le whaasino manga Tagaloa. Ia ufai fo lana suafa matai. Ia ma leo lo o ngalue i Samoa. Ia watu le aul whatalofa. I lau fionga. Vea ia umasui o le si ufonga le tau fau. Fionga le whaatonu. Whatalofa atu i lau fionga. Ia. Le whaititia fo i le nganga whaftai i nei tu waso no le ni no auno tu ina mai ele i manu malu ala leo ia mai si o lau sunga wa veam te ta por tatu wha moe i nei tu waso whatalo whatuai i lau sunga misi o lau sunga fo i whawhinenga ia wa veam te tai o tato proklame e pio na iei i vai asu te tasi after it fo i le fionga whatonu o fionga tu i la epa o le avano aunu o tu ina mai i o mawai mei mawhatanga matanga o fie tina ia vera pe o ato uia ngaru mui mai tua a le tā unua ia o le tato amana ia o tato whanau e limo mawai e se whamua moe Patalo fatu fo pa ia mamar tupu mai o le tunu papa ao le tato malotele o Amerika tinama tamama tutua ia patalo fatu patea fo ia tato whanau ia o se whapa ia tulea e nganga whaftai ni mawhatanga wa amata le so Ia le i supoloa la i le forsanga mo neva yaso. O le asau whafonga mai whaalafi fo i le mata upusa talanoina i le amatanga o le prokalama. E le ngata i le i tusina sa ta ua ia o le upgrading o le conversation. E pe ele pito filoa lo tangata ngarue fo i mali Outou Manuia. E pe o tauna na se i dato i luma i sisi la sanga ese mai nei lo me masani e dato manei sili ai e se nganga vo le mere le upgrade yo le antatu tala no le upgrade pe o la ua o le grade le ai a lela move it up a notch so le tala no le upgrade i se mana maanga ale Tagaloa tradition pe o le o se anga i lunga Tato wa aila e ta vihingo le langi ma whaatulanga na mea.
Pi ele nganga fo le e alu ilunga. Al mele tupu o le ta vili. Per fateta ingo mo meo fashion. La e lava ma sia tupu langa. E essere fashion le nei tu titi nei sui esi fashion. Fai tato fa pe o le upgrade. And fai fa pe o le evolve. Evolve la pita amilo. E ala no fa nga ina le puta amilo. Ona o le United Silafia o la sunga sa ngafa ma le real estate. E pita si fo na mea le te tanga tutu sahai. Ona sa whainga runga fo le real estate i Amerika. Antato va aile fa solongo le real estate. Ta vili o whanua, o counties, o districts, ie pita o fie i te mine. Ta amilo ato e sau, tau no uma e mele. Ona upgrade la ai o fate ta e. E ele no i New Zealand ta o constantly. Constantly le teimi o ia i New Zealand. Pe o nai ele se mea foi le e amana ia tele tangata o kilani. Pe o nai tele no foi i o tato tangata. Ma tangata whai atu ki tono New Zealand. A le teimi lan nei, tasil nano fonga pito i tangata i le real estate New Zealand i o kilani alea. Ele o manatu, pe o le upgrade i o ele ngata ina alu ingoa, e ta amilo. Fate te inga fo le fashion leo Gatsby. Mana tua e ele to inga ofuna e ta o Gatsby. O le melana o le hafe iwa se lau se fumu. Le teimi fato amata ma ele maa fia i Amerika ma la tau mera. Pe o ofuna e fia ia. A le Steifoena, le na toa ya e ma le hafe iwa se lau fitus fumu. O le hafe iwa se lau onus fumu. So 50 years down the line, e upgrader, e pe ia fōringa e ta vili. Wala fa umi se no te inga ni mana malama. Ona o le mele ia le o nanga i teimi nei. O leo tenga lue i toi whawhangu mo i lunga le tātou anu. E ala i le Tagaloa tradition. A whasa moa o le whasino manga a Tagaloa. E pei lai ma whaina whapea o le upgrade. And whaifon tātou whapea. O le to evolve. La to o mai lunga le mele, ona le mele leo malama tele ia i to tele tangata. Ai e o le winga na le manato ona le o sa no le upgrade. Ya pe fitau le leifo ala ma le mele nga rue sa mo le Tagaloa tradition. O le evolve me to sau o le upgrading la. Ya o le to revisit. Me na fai mo. Ia so to na. E o se wha popo atu na misi sai mai whafsi. Io whalafi whaftai. Pese i o le mele nasa tosi le waiaso o mawai. E pese i o se mea o levona ta atia i tusi makanona tangata e pele. Ia whanau mai lola al tau lea lea. Sauro piki i lunga. Whaitau le i seia le nā. Which in your vernacular will evolve ile mea o levana na tatia. Ana yela la na tipi le na be ele avea e ia le toa sao le tua. Pena ele I whaita wina ele le vengeance of God. So mo yala e upgrade. Ai ia nai me whaere me tuai e da ofi, ia manai me fofo e wha popo. So e peo le. Mana ia lau whapuleina e tusai fo le real estate. Ia ma le Gatsby fashion. Awa o le sila me tuli le Outou Manuia. E tuli le Outou Manuia first principles. O meu values. O meu whaavae. O meu philosophies. O tō whamanino. Na melana, e lo manatu le suia. O whaavae lana o Western societies, o whaavae na e tuku ai lunga ia tātou mea whau. So whateite inga lao le mele suia, o le centrality o le tangata, the sovereignty of the individual, na whaia le tua le tangata I ona fōlinga. So po le alawa la isi mea tuku ai lunga, ia e tuku ai lunga o le nei whaavae.
o le tangata o le pale li I o ngā lue ngā le tua. So a tosi mai la ia o whataita inga ia na o mai ia o le tangata lava I le o ngā tutonu o le suina o le real estate o wae sau wa ai I se mea whale tonu I o na wha au popola ia I o lau papa tusi eise ata mana ia ave ia ni tupe tu ia tangata e whapena fwile le fashion e pe o ngā tutonu wa ia le tangata mai pese o le silna tosi fo I mau tinoa ale Outou Manuia. It's the agency of the individual. Olo I le tangata, le free will, le saolotonga, e whai ia I se mea sili. So, mānei. So, ole. Eo. Yep. Eo e sanua le tūranga lea. Le mānei ia ona tasi lea whaponga I tā ua. I le ngā ruanga le whasino manga Tagaloa. O le tau mawhai lea, peo le saunua. Le umai na e saunua. Pe mawhai na tā o whai. I whaopunga wha Samoa wha pea. Sui le whainga o mea. E o le sui al whalai. A o vai foi la I se tilo I le mea lea na Samoa ai le li. E pe o le toi sau o Yesu. E wha ma oti le mea lea. Sui ai whainga o mea. Ai tu mau pēr whawai. Ona o le ngā lue ale Tagaloa tradition, I toi a mai I lunga I a le anganu wha Samoa. Ona tua la o le anganu wha Samoa, sa le aise manatu o tātou, yours truly included, le aise manatu I te au aise wha le anganga o le wha Samoa. Ai, wā I o le tele o lau tilo I upu, e pei o lai tilo mai le upu ia tea, ma tautala mai ia tea. Ia ua whai, pei ua o amatana o tau la monda, le mea lai whai mai le upu. Usa lai whai mai le upu, sau e vane mai ia, sau tau whai te malama mai ia tea. Wa le tele lana tātou wha Samoa, e le ia seau ili ina o upu moanga ngana. Pei on tātou wha pai ia ona avele le ola wha le tino, le aso ma le aso. Ai lea ia se si ua pei fo le manatu. E ia se I tu whale anganga o le anu me sa. Ia, pe tasi nawa enga o le au ngā le o le au ngā whawhawhia. Ona ua o loa ai tā mawai upu. Pei fo le uwha Britania whao ngā e tātou I au ngā whatuspai. Exegesis. Ia mai le upu, ona tātou whāmofi se I tulo o sasai le upu. Tato apa tonu vane mai o ngā tonu le upu. Nā mai la ia whaala tato nofo m tato tilo ia. Tato mena ma sanina whai I upu o tuspa ia. Ai peo o tilo o eitu. Ia, lise mea la tau fiai o e lo whai a fwoi whapena o tato upu wha Samoa. Pela o ina lea e a fua mai ai le ngā ruanga le ona e tā hua I o tato muanga ngana o tato upu. Pe o ina le tia ai le tele le ngā ruanga le whaatino manga Tagaloa. O poloka me umma hoi lai whaatino. O le tau mawhai na ia whaamata osi mai le whaafonga le tunu. Ia nai values ia tonu o tato wanganu. Nai ethical teachings ia tonu o tato wanganu. O upu na whau e toi ina. Ia a tatou tilo ne whauina o. Ia e maofa lava le manatu le mamao le tō whāma le sila to e. Ia, a o tō ina nei, a tatou tilo ai a lau songa misi, ile I oa ni a onga. Ai tau mai ai lo tangata whatau. Le lata le pitanga to e ina. I le beyond, le mea fo ile tau tatou beyond. Le lalangi lea lena mo inyo tātou mata pe a tātou tatalo. Tātou whai shut out the physical world. Ina I o tātou mawhawhamana ngona I le lalangi lea whai tātou lai le tua. O le lalangi nā le malama lama I toi ina. As a matter of fact, lena tau I tātou toi ina I tūrua. Ai peila a tau le I tūrua. Ia o le tātou le vai leo se mele lei, ai pia se mele tau whale tonu. Ai sea, ona le malama la e iai le tu whale nganga.
o le anu fa Samoa o le mea lana wa Samoa i le Samoa a Yesu o pe o le nā la o sauto ine to e fa ma oti mai fa longo tangata sui le se mea le sui ma nea foi le melena e au maia lo sunga misi e fa mela fa o kunga swinga le lei ai le o swinga fo o tau te fa pe talia swinga fo a le o sa no fa mai talia swinga le lei o talia swinga just because o swinga ai na swinga le lei tu sa ko swinga fo ai le lei o talia i fa penal mele nga i ai le fi talinga le li o to sa o to fa ta o si tangata io due ale pa o le te minei le ale me o sa te minei ona po nei senturi e lu futasi due ele pa ona al fa vai io ne ta o io fa vai fo na fa samo o fa alo o fa mangalo al silio na o le alo fa io se tau fa pula tuna so ta i ele me pe le sa no mele ma se talangan Tagaloa le Tagaloa tradition. Se fai so fa pulanga fa la file i le mel na o le fa le nganga o le fa Samoa o fe no fo ai le mel na o fe e puna mai ai le fa le nganga o le fa Samoa. Ina im fe no malama ia le au mai mo po fe le me tilo ia ina ia. Wa melo te no fo mau le se foi le ala vai venga o ro vai venga ona sa wa onga ia onga foi au I fa foi nei e de mo sa va noi e a onga I malua po kona na fo foi e pe ole mele o te mana tuaina ina ua Tosi Augustino le vala le na o le eso le fa le tino mal fa le nganga o le tam foi e fa malama I tangata o lo ia le sila lo langi e se atuna I lo le mele va ai ne dato so e pe ole o matua la alfa tua mai pe se u se ato e ia se si o fenomia ia te ia le se senga o le fa vai ia mafinga o lo tu I lunga o le fa vai e le to tele nisi o fela wai ia le se senga o le essential ia male non-essential so e pe o le fisila na se fa mea po feo ia le fa le nganga o le fa Samoa faftai mo fisili no leo o mai la lava noe tau fai tuai la le tulanga pe o le Samoa o le fate te ingo opo e moa I se whamatalanga I le Samoanga se tasi o nai silafia a foi silafia le mamaru la whaafonga se tasi o tina I longa I le tunu I atato Samoa I le ngana whaperetani ai sili atu ngana Samoa o ia le na whaere o lau tano le fionga ia ai ono whanafi le Tagaloa o ia le na whaia le upule pe wa vea nei mua ngana pe o whai ma se tasi o sayings wha Samoa pa me le upule o matua a le aise ngana o le aise anganu a le aise anganu o po le nu se te whai atua le melea whamamona a le aise ngana o le aise anganu a le aise anganu no. When Tuala, she is the first graduate Samoa, a Maile University of Oxford University in Britania. Tasilo University, one of the best in the Langiato, Samoa Muala Lena, graduates Mailonga forma Maile University. Taumayala. O lawa mawa lunga lo na sila fia le fa Britania ma le fa palangi ma le o langa fa westernized culture. A lea foi a apa mai lava sa to fa Samoa. O lana fa tu langana la lea. A le aise ngana. O le aise nganu. A le aise nganu.
le samu. So the whole thing is structured. The whole thing is founded. The whole thing starts from le ngana. O ila pe ona utara no atua ilo sunga misi o le ua o I tulang ho to mana o sa le ubu se tuno vanni mai fa foto tonga ubu se tilo o fea o yaile to fa to ina fa wini ni o fa te ingara le upu le tulo o tulo le esi tamatiti na tele lo le wingo tulo a facilita tamatiti pe lima tausanga la le wingo tulo di wato me u fa la le fai pa sa vali pasi tanga tamatu sa ai le ai la si o tato na tango sa saile vanne mai fa folo o le ale me na ina fa to ina lu puna io se vai venga na maua ro tanga o le tulo o le upu fa mai upu lu o le tu ma le lo o le tu il fa samo a fa pretania o le upright o le tu lunga stand up out le low it's a verb, it's the action of bringing something that's up there and bringing it down. Ila fai me hole sorry o lo mangi uru fai saka, that means holi mai lalo le uru e fa pena o lo mangi kokola mai fa pa o fai e fa pena le la fta mo fito ina to puia fa tasi o puia lua ale me mali e la wa le fa vai so vai vai o upu fite na o me le upu le tu sa o lo a fa me le upu le sa ulang e o le mea na tilo lai no tongo fai lo le e me fai tato theologians o le exegete o tango lo le exegete le sa automatic lima tau sa o le upu le fai fa alo e sa vali atu e pasi tanga tamatua atu le mea na ma e lo le automatic lima tau sa oka e se te leo tau sisila ye o le tami o leo lango tupulanga talavou la o tutongo lo na malosi mea uma le tino malosi lo tino le tufa al tangata malosi lo na mafau mea uma it's all upright, everything is hunky-dory, everything is on the up and up le fai mai langa no fa Samoa dictates fai mai find humility in your heart, Mr. Up and come down. O le savali atu la le tangata talavou le I o tafa o le tangata matua. O le whatu lou. O le whatu lou e moni I le tangata matua. A o sko vai venga. Le o le whatu lou le tangata lea. I le mea represent le tangata matua. O le whasina sina o na hao le tangata matua. Because elderly people, they represent authority in the community. Elderly people, they represent wisdom in the community. And from there they learned a lot of wisdom. Discipline. So, moral values moral ethics find it in your heart to have humble humility. It is our time. Amana ia tangata matutua ia. O I, pe ale ulu, au le lei o le ulu lungai o. But it doesn't serve its purpose up there. Its purpose is down here. It's to feed you and me and everything else that breathes. Enough for the cocoa. Its purpose is not up there. They look fantastic. Atil tiro I filangu na hua I o le cocoa. Sama-sama a pula ilo na mumu e ina ne. But its purpose is not up there. Iwa pena fuera le tupulanga. Le fai male le fa Samoa. I maua le anga malu, ma le loto maulalo. E te iloa, o lalo I. E te maua hai discipline. O lalo I. E te iloa hai meta leadership. O lalo I. E maua hai le wisdom. Io si tau fa pula tu na lo suma misi pe il fisili. O fe otto ila le spirituality o tato wanu. Ele na le upu fo ila ne o le la tau mo fai upu uma. Ia ele se ngā wanga fai na wa ele mātou le whasinu mga Tagaloa. Ele manatu la walunga. Ngā wanga fai whatasi e tato. Le la o seta apa I pere silfia
o le wheel platform, o le wheel forum. It's called www.tagaloatradition.com. Lunga ina whaino mai tala noa ai, share, ia mai foi, mai se fina ngalo, tu whatas, ia, ona whau wai leo, ta usisili po le tu wha le ngā, o tātua anu, ma wha anu. Whaftaila mor whaapurapulai no nā fo I upu e pese I e whaingofie a sa sae loa whapenai e loa fionga I o le lava le leo ngā e se mana I o le upu na e lo manatu o te leo o te mga Samoa o le ne Amerika e le I malamalama te fo I le tāua o le upu tulo awa a ofisili la ya matu tupulanga o le ale whaperetani I no le tulo whamela tuta excuse me. Yeah. Matua lea se fisota inga excuse me ma le loto maua lalo tu I lunga lo mai so e mana I ala le whapurapula te leo o le mele nā pe mele o tau mai tau atu e pe o le anganga o le whaasamoa o lo enscounce ti tonu o tatou upu pe mena le tuli atu o tatou upu ia wa o le si latu lea le Outou Manuia e le ngata la I upu ia te tau foi ona whaatino le upu e le teimi e whai atu e lau upu ia ona tino mai la ia a o mafo la whaaleata I le whaatino ino le tulou ia o le tau le lea po le teni titi le pasi foi lumo o tangata matutua ia na whaano no ula I o luntua tu I lalo no ulu ma whaile upu le ngata lai le upu but they actually manifest the art of saying tulo so ioe whaftaila wa whaalafi la tatu tatou pese le to vai se fisili peinia tatou comments for I le tatou social media io na whaawau le tatou tanoanga I lisi tu Oh my Outou fia ma pepe se oh my tatou o I petele ma tatou te iloai ua whanau le
Ia, mo la tau fatu a ki mai au tau la au o lo mata Tagaloa, ma le fionga ia Falafi, Falefatu. Enari e tusai fo i ma, let's say le vala au le tua fo i le sunga, ia Enari e fape fo ia lo tangata, wai e fape nale winga o le mta upona nei, mai e tue mo te la tu whaftai il whatonu e tusai fo i o le tu whatasi o le nei avanoa. Na yeila o te pena e masaniana o te pena iai Falafi le second half of our program. Mai manai fo le avanoa le nei e fo folai. Ia e se i langai fo ini nai manatu. Po ani manatu e la langai. So le tusi la na whiangai ma le lectionary le vai aso ne o le lua Samuelu mta upo e fitu. Fo mo moe o le iwa. La iei le tala whaele le masani au na maua e tātou. I le tala noanga Davita ma nā tano ma le tua. E winga i le whawina o le malu malu. Ia, o ia Davita i lona tūlanga whaele le o tūla i mai o le ta i o na area. Tu whaatasi e ia i Israelu na vae vae. Ua tapu vae tasi fo i le whanaunga umai a te ia. Ia na whaula ia e Davita lo na whale manei alawa e whai a rasi. Matau tia le whale. Ia na move in rola e whai le housewarming party. Ia ona whole o Davita e lisi aso. Ia wa matana ule o toi o maini tangata e tuli. Ule o toi ese koriata e whalawe lave i o na manatu. Ule telefo i lato au tau pulenga. Pole alawa so na manatu e whai atu. Ia na o le whao ama i oe i ail tupu. Wo o i e tausanga, I'd say whainga tā o le tautua. Wo le o toi e se mafu anga e alai ona toi whai seisi mea, a e seisi maunga. Overcome seisi obstacle. Tino whama mafu whau i le whai le le Beatles. E whamai ia dama ia se ia Paul McCartney. O teimi lava whatoa mata o la tau whaili se o teimi mana nei ana. O le alu, o le flow, o manatu. E le ese me popole ai. O amataro lava ona maile manuia. O amataro lava ona maua tupe. O amataro lava ona le fesilingia po o fea sa waila la tau mea ai lewa yaso ma lewa yaso. I ona ese fuila i o le tino mai o le mea. So mela ufa mtalai na tala na ona na whapeaina ona o iai ia Davita. Ma o le lua Samuelu la le fitu tasi leiva. E pe o le menala wei Davita. O mana whaile whale. Ona whamailo la io ia. Le ame le whai e se whale mo le atu la au. Le ame le whai se malu mo le atua. Ia whatu leo la manatu na whamai na tano le perfecta. Spot on, David. Kamal ngā wa whaisa tātou whale tu i la tu la au. Ia, whaaputu lo la i le tupu mea. Awan or whai atu a lau mai, a lasi lau mai. Aulo, maata ua, si mā ua mea, lau mai. Ia, whatu lo la i o nā tano i le tua. Lau whai lotu e ala tu devotions wha lele. E ta whawa i o mai loa, whesiri loa i le tua. O whesiri lana tano i le tua i le isi aso. E whamele tua Nathan, lea le menana o whai atua i. Mesina o whesiri, me whaftai o whesiri mai. E le mena leo te whina ngalo i ai. Na i se teimi i atau sanga e tele na o whai atua i a mela e o te ro whiwhi e le whale leo te no whai. Nei se temi le na o mai ai o tō mai ai kupito na o complain ai whaele le whali ia le tō te tu ua i la watu lao. Leiste. O le alal mela alai na te ia o tō manatu e whai se whale. Whai ata vita so ia. Whai ata vita so ia. Ia. Alu lo nā tano. E sen mana o le winga le perfecta.
ai lolo e yel me sa o e tau na fai loa. A fa mai lole tu e me tau na fai. Tau loa na fai. E tu sa pe ana lana avera na upu e tupu spot on. Ia langa le o sauli me mai lunga. Ia na la tuala i o na tano ia Davita fatu sole. O fionga tupu. Ia no fua ai fo i o vave tu fo isa utali lau fesili ia le fa mai le tu ele ia telefone se fale moa. Toto lima. Ata pena o mo le stupulanga. Ia so o la ua mafofau iai e mawhaia ia Davita on fe mai sole. Kwa le anga le akuari. O whaia umalava mea na fina ngalo iai le tua. Fa maa popo le nuu si i ilunga lon suafa. Ile au mana o e whaise fale tu iai la to lao. Ale ufa mai le ai. So David could have said that. David could have said, "Se o mai mauso le lo maloshe li le ngeia kuali ile fa sa mai un famile ai." He could have said that, but a little menana na faye e Davita. Famile lu Samuelu da o fitu ho pos furono es furvalo. Famina loto maulalo le tupu lu fale le fale ina ile atola au. Ona failo la iola na fatu esenga. Famai Davita o iau. O iau malo ai. Faonga ina ia ole tu. Fatu ese ia Davita ile tu. Langone ia lona winga tangata. Lona winga e uma ona taimi. Feta wina o naso. O se me pitu silu na finga tau na faile level na o iai. Asa wa faila ve Davita ona fai. Ia, fe mai lola i o le tala. E te le whaia se fale mo au. Ai o te whaia le fale mo oe. O le tala lea lea tua na whaia Davita. O suli, tupulanga, o te whatu mawina le fale mo oe. Ia, fast forward, lola ia o wale. A whetau sangal e se sengo Davita mai Jesu Keriso. Fast forward, lola ia le tala. Ia, lea lana whatu mawina ele tuala na forfolanga ia Davita. O whetau wina lona lua la o tusina le ia luka. Whetau wina mai le whenga fōu. E tala wha ele masani e tato. Luka mua whau pelu se fulu ono le toru valo. Le sawel angelo kapili e lufa ali a Maria. Si o lofa Maria o alofa ngia o ele tua o e te fefe. Ia ona whaaturola i o le angelo e tō oe. Te whanau le tama. Te whaingoa i ate o Yesu. Ia e vea o ia matangata tele. Tangata tāua. Tangata malosi. O le atali o le tua. E ave fo i le tua i ate ia. Le no whali i o lonta maa Davita. Peo inalana so oa i talana e lua. Le fina ngalo Davita e fause malu mo le tua. Ma le liu walo le fina ngalo le tua ina usala mota Davita ma fe mai o te whaia le fale mo oe. Mai situ pulanga. Ia le la fatu atau no u. A feta usanga taluna ma liu Davita. So e pe o whaitaunga na lua mai le vaiaso, mo le vaiaso nei sa uta pena mai ia e whawhawani nai manatu foi. Ia oa le vaitaulene o le Kerisimasi. I nai whaato o toa ia le valo anga a perfeta. In whataunu ina ia Jesu Keriso lua whetau sanga taruai. Ia mata le asau fiso sani fo le tau. Ia Manuia me le wanga i ele tatanoanga misi pro sungo whawhainga. Ona o le mele le Tagaloa ai i whaasino mga Tagaloa i le vaiaso le nei i lunga la o le tagaloatradition.com o le whataua i le upuhoi le atugie i
is to receive. To give is to receive. I've reminded tilo Tagaloa tradition. Pay it back to front the man there. Be to tell receive more. Why you can't give what you don't have. And if to give is to receive. Therefore, in my possession, my merina ote abatu. Pela ole wingol manat. Atato tilo yelva alfa tanat. It makes sense. It's like putting the cart before the horse. I never tanat. I saw for. Atato my enemy fight. I picked I fall o le te le yole o le mera fi mai te tonu fa mai ara lo manatu a fai o tangata kerisiano le upulea o se kerisiano mao iyo i ala tangata lea a fai fo es tangata musalemi le upulea to give is to receive o le toa faithful lava o le musalemi lea e vo le manatu a fai fo es tangata o le fasino manga Tagaloa le upulea. But Tangatana, he's a strong believer in Tagaloa traditions. Ona lea iei le o te whaatu sala le foa i le Samoa. Tātou whaaleanganu. Nāua e sila ma umatamata iei maliu. Wa watu nei le tātou si. Talia mai le atu. Umaro le whapea ia ai luanga lua le tautalanga. Le amatou tau mwhaiatu. Ona mai lo le on falo longa ona o falo longa pe ona mato mai va e mai lo lale mele pe ai la fale tangata o to ni le o le anga le na mai e mai lo la ia masani te mai o fai lo o povo le se mato te o mai va tu selo e mai selo mato mai va tu mato tau au tau te tinga fatas ato a mai meni e o le se winga o mato sa va mai o le matau sili na o le spirituality na fa Samoa at the end of the day masania o masemea a me na mai fa afa pe fa tol kwat ai o na sina mea fa meri la mato me tala masine ya mato tu vai e o le so o le esele na o le foa i Samoa. Tele o tangata isi e tunu foa i ia amai se isi mea. Tele fo i tangata foa i ia tele atu le mea e maua mai i lo le mea na foa ia. E o tasina vaenga o le senga o le foa i Samoa. O le si mea ngari o le mea leo le make sense. Mantua o le foa i a tangata i o le masani ai o le foa i le mea make sense. O le ale le lei o le wha o punga o le say charitable trust, mana o mian donations, a wha longa to altangata, it doesn't make sense to them. Ili a vise mea. But sometimes, ili wha Samoa, nusa po mea le make sense. I foa i al Samoa. Ia tatu toi foa i la, maniu lea. O mai nele a inga lea, watu la to sosoani. Ia. A lela no nofo tangata fo ia se itu low lava, the Samoans in the diaspora, who are not exposed to this in-depth of the Samoan culture. Nofo lo tangata le matiltilo, for maina le upol diaspora. What are they doing? Doesn't make sense. E tau mai e ina e tau. E fo le foa i Samoa. E le masani e fo isi o tātou lava tangata Samoa. Ai, e mawhaina tanga whai uma mea il foa i Samoa. Samoan give for the sake of giving. E whapenale. Se o le tala Manuia lava, Misipouena le se avanoa. O le tala il manu Samoa, il tatou manu Samoa. Ai le i o le manu Samoa, il ta alonga lea na manu malo, ai mawhaia ina ai Wales. Ona o mai leo lātou e tu whatasia, nai si la fia e sunga ia tu lepa. Ona o ia o le tasi lea toa manu o le manu Samoa. Na o mai leo le manu Samoa ma lātou le organizing committee.
o fai le mele o le ave le wilpailo e whaakaamilo ia ponu ma savai I tutuila. Le au ngala le wha moe le ia moa sina tupe sosoani tāpenanga al mansa mo le tournament. Ona ave le wilpailo. Ai muli atuaita ma o malawa le mansa mo. No taitas. E o mai tangata ma tongi I tupe o mea whai la tō la o le ala le mea whaina donate. Ia o le nā. E tupu mea nā, o la mau te I malua. Ia na whai le saunia le maftanga tina mo meo I le. E ave whai ei ofo tamata alo. Ave whai ma stupe pe ki e awhi le mea na mo I malua. Whape nā whai ia iula. Whape nā whai mua le katoliko. Ia whape nā whai kana na whau I tutuila. So na tōni I tū matangata, ai mana tua. O le aule nei. O le tōtelo tangata Samoa. Ele I o mo mai Samoa. So this is their first-hand witness I le foa I le tangata Samoa. O le mea lai mana tua I tama. O le lok matua I o I nuu I savai. So mai o lai halwa le wipaero ma pepese ama savai. Tama mo e mai tamai ti tongi le a I tono le wipaero. Ai ale lok matua na tamo e mai la. E ata ma tamo e mai. Mataratala le whaapona o lona ie, te tulou. Tatala le whaapona o lona ie siliva. Mo e mea lema tongi le siliva te tono le wipaelo. Na fesili la I le au organizing committee al Mansamo. O le whaafefea me tō malo ia Wales. Wales is one of the premier teams in the tournament. Le anto mea ese na whai tō malo ai. Le o tō ausia ai le tūlanga. Ai whamai le tāla tamai, pa matova ai alea I le o langa wha Samoa. And this is the first time we've seen how Samoans gear. O lato talala o lo matua lea. They can tell with the way she look, the way she dresses, that she didn't have much. Whamai lato tala, masala toi pauana tupe lo matua lea. E ati tilo lo foringa mo na la aim sala toi paua na lan tu pelen dai fa pongo no and that tongi mai lo tari da rovi. And that's what we took on the field. Lo matua le matangata umana lafo ile wipa giving in Samoan style it changes things. So yo lango ni tama e man tu hola no male the tournament tangata officially where the heck is Samoa te wa ma t-shirt to see to where is Samoa the impact now the giving for Samoa it makes people want to know where we're from, makes people want to know who we are, and makes people want to know why we do things the way we do. Ona leo piu fatali le o tavita se ma wodi me ona fai le o le mele piu tua to le o fitalenga ale tua o le feme na tato ta milone ai hoit pe na samo tato ta milone ai o le pe la mai ai se fale mo tato o ele pe la mai ai ana o piu ye lo me yo ya na o iva pena le fo ya Samoa. It doesn't make sense. Sometimes it doesn't make sense. Ola fo lalo fa matala tu femine e ya tangata nai le o maua le winga. Ona fa pena. But it's something that cannot be explained. You can only understand it if you experience it. Io ole lo lotto le na spirituality o tato fa Samoa. Yeah. O se so tu la so misi. Io sel telo ngai no tia tu si la lo yeah why you lo make sense make sense o lo nga to tonu ai le tangata ola o lo failo na mafau makiliki umona senses lana va ai lana songi lana faalongo lana taste lana tango lana tofo o la fai mai e pe ale ftau il mele sel mana e fta manuna so afa pe ala vala o la o ele na tio ata te tilo ia me ia ele ma fai ona fa seina oe ele ma fai ona fa seina oe
Awala te vai atua o la ngale mule mea. O le te songi atua pe fale donul manongi. O le awe o mana tua ina le company le o le Enron. So o la background for you le analyzing no company. Le company fale le Enron le sa te tele ala to sales in California o mai fa tau i le tele utility ele mela na ma fai ona fa tau o ele tise o le kilivaina le tise if you can believe that o mai la fa tau mena toru fa lima tau sanga i lumanai ona to sao la i tangata i se tau mawalunga ma fai leo la tu tupe ia wala le accounting o fe mai company le na le alua i lunga sales ia awo mai tangata accounting la tu te va ia tupe ma tam fe paleni le tala le ta o la tu Wall Street investors ma le accounting le fai le SEC Security and Exchange Commission ele fitoi fa mai le tala le analyse le make sense le me la fa fe o na lu lunga le stock on ye company ya le o ye ni la tu sales e book it tonole. Anyway, long story short, o le mea na tasi. E te taua ona o ngā tonu se tangata o lo o ola umala na tilo lana whaalongo lana songi lana tofo lana tango. Na te fili ina le mea moni ma le mea whale tonu. So a mai lalau example lena o mai i le vaaya tu o le diasporic Samoan person. Ele o le lei meno no foi ale ave ale nei yafe ile nei fale vela on fa mai lola yo tamai diti se daddy ele make sense le mena la fa fe na ave yo ale fia ai dado so so o la we need to have opportunities se langai me moni na o le fa vai i dado especially the Samoan community, I me pele ni me make sense. And it will be that o le Enron te pena la I lunga le vai tangata ia pangale le o tonu. E te foi o ngale li e fa tu le melna o to le ofreseio me fa fete vali fafo tonu lo. Te le o ngale li mole melna. O le ala se, so let's say, o le ala le mea te tawana whai el tangata lea ua I loa e le mea leo whitaui. Mata o le asana mea tawana whai. Ia, o le mea na se fisili whaingatara na fisili o Natali. O na ese tangata maa nato vaai, ese tangata maa nato tilo. E se voi me fata o lista ngata e fua era na fai uma fai e make sense al mele it's auto element ole mele ole it's not about making sense it's about understanding ela na o fa pe ole make sense le me ta on obtele understand ava ayatula o sense il faut ile make sense ya no fo ya le mele I also idila le upulen fai mumuli. Sometimes I can explain it until the end. It's something that you need to experience to be able to understand it. Police for maybe or see the fear or anything or that of Hawaii or tele. I'll see a lato na lofa te fata pe fa ponga fa samo ia pangale ia ila to ile taulima pela o le se pa lenni o le finga bele ia o pe ia le o lofa fo io fa au e fa mai ma to ni le la ma to lofa si lo fa o le la wo ia ai fa mai li si o le nga fa samo le sta un fa ilo ia fa le o mai lo fo le tanga to le ma o lunga lo na ia no fo nei ia o nei male ma ona la titilo o lofa le o la mo lunga tangata e se me fa penale winga na almanatu e fenga tare fisili ona e tele ma o me e tongi tilo ya e me e ta o ya te o fu ai la o fai e fo me ta o lista ngata e se mai e ma fu fo e na fai
Pela se tali la tamai o le mele o le. You need to experience. You need to experience. Ela wo ine o le ta manai o le tala. O la wo leva tausanga o la fafna o se tangata o le atali o le faiau metis. Na alu lana li o tu se pe sfuru tonu su faun tausanga la titi. Leva na fafo tangata. Whole life of tele and business firm corporations, so he, millions of dollars went through his hands. Alela o toi foi mai nei. Te saule toi langa I lunga mena te manatua mai from a 13-year-old lena lo se atu samo. Rana nofo mai foi lai fafo mai vai mai nei. Ina te le ina mea ia. Alela o toi foi mai nei. Ia sawale le o failona I ngamatai. He's living off the land. He built it with his own hands. Samoa Mao ia ele fatau in tele tupe. Ona ilona taltono. Ole ai resources nei antato wo sai. Fai am tato wo sai olanga tamau ai no sai olanga nei. Ole mena maria. Wa very fear le longa ilona ola fole o tomo failure attract mai lona fa now le fa lona fa now vola they're doing very well, extremely well. Lona fa finya la mana ole li sawe o tene tilo. Yeah, she fell in love with someone man, but where you coming from, Dad? That's not for me. Ele alula ia alu to sau tala no atu I fai sona sua famatai. Efa mai ante ni lea, ya alu masani na vili lo na fini kai. Mai se mena se faiele mena ya lela wa matana a mai tu pertine. Fai sa fama. Alu le to saulo. Ya le wale no fai lo na lo ni wa mtai. Le mela maria. A fai la fala vela ai. Ona vala aule o la wole lo na fini. A mai se me fai la mo tanga o lo so fa mtai. Tuale mal te ndiki le mele ya ona la fo mai ana tu ya a fai la fala la ona alulo o avela na sosoani ilona swa fo matai ma fa le o sosoani ilona fini ilona fo swa fo matai papela o lua le to sa fai le reunion sa o ilona fini o fai lo ai nei la to ina malo ma tu o le ai na le teni le power ele lo o le mortini. So se fa la vea ya mia la vale mo per tinine ele ma sani la to ino malo matu na le moa but there's no face to the name because they've only seen her for a little while a long time ago. Saune la watu la wo ya ultimata ile ole so va daso ya tal masani pero to talo fai si wa ya ele masani lo ma tu wo mai fusi ma. And it's the outpouring of love that changed the concept of it. Malala o lo ave me lavanele e tu tang. Papale ai au he said no fear what's the matter? Are you okay? I mean, no. I miss the ladies. I miss my family. Once she experienced it, she's leaving. She's crying. Already, she's missing her family. Olela la to for mai la. Taimine. Oleva la watu ia, mai senda. Ao fai ma vala o me mai. Eni fala vela ve tutu. Eni fala vela tutu por dato ai. Pero me la mi eser so zon. Lo winga na o se fa mal ma angal na. It's something that we can try to explain in words, but it's something you will understand fully if you experience it. Yeah. Yeah, so me mo e taua le education, e taua le o ina. I think we have a moral obligation to do ia malamalama i fa Samoa. E fa malamalama i stupulanga. Fa malamalama such that they get it. Awala le maua lato e ngata mai palapala malo po le faletino. Ia maua lato le fa le anganga. Le fa vai ala yo na fai le mel nei. Yo na avelola ia o le salotonga ia i lato.
e whaatino e lātou le nganga o le Whaasamoa. Ia lātou fo I lava matu pala me masani e lātou. So pe ole me momona, ole me lono lua. E lea ia se society e le ienia lātou montanga. O le siname, I think it's tauna whaamalama I tātou le concept le nā I le equivalent concept I Western societies. Ma montanga lai nei, ola na tax, ola na la fonga. A le mea la tutupu I atunu nei, o la fia alo e se o matangata ma le whaina o le la fonga. E o ai company te tele, o le Amazon, e le o fia tutongi I lātou le la fonga. Pa ia to le la fonga le nā le taina o wala ia, whaia le sewer, to soa I le paipa o le vai, wha mama vai. So a whapea e malama le tangata, well, either way, in the diasporic, the corresponding societal equivalent o le mea o lato iai. Ia na lato appreciate la ia la tato for a way of taxing people. O monotanga, o mafuanga na lea lai ona tele lo tato olofa, because there's a lot of capacity. Ile langanu Whaasamoa. So pe mea na lua o manatua ina I tātala noanga lea. Ai mana ia tele lava ia le. Pe a transform se tangata I whafo. O loo malama I latu lulunga ma le economic structure I nei. Ia ona contribute la ia I le tūlanga lo ia tātou tangata. Okay. Nano whapopo atua e lau sanoanga, mis maa nei e tele le mena wa ia lau sanoanga. O le to'u le awanoa I tātou tupulanga ona pōnei, and let them do it with their own rendition of where they are in the world. E isi teimi pe tau leo tele e tātou matua, ma pe manao e avatule mea lea hau ai la tau mea fau mea. Ai a malama la tupulanga I values o mea ia. Ona mai leo la tau whaatino se la tau lava awala conducive to the environment where they are, and it falls into place with their agenda and the way they do things. Vatu o le mea fo le ita ua matutua. Ia ona I fo se conflict mai wale na defeat the purpose of it is to get them in. Once they're in, they understand and leave them alone. And I need to get out of the way, and so should all of us start a matutua. Pero si o toi whapopo atu na ona Manuia le mele wa la ngai lau saunoanga misi. Aftai. Lele. Luta wa etu pe ena ia tātou OIF so tai mai, whatalofa atu ia Helen, whatalofa atu ia Tonise, whatalofa atu fo ia Enari, ia whape fo I pai o mai lei, ngā lua lii, ia olo mafuta mai ia seu whanawhana vavau mai o Kilani, New Zealand. Ia whape fo ina whatalofa atu ia Whiangiai. Ia whape fo ina whatalofa ia Tapuitea tu ia Snowy, olo mafuta mai Wellingtone. Ia whatalofa atu ia Seiuli Peti Lio. Ia, pe ole komeni la Seiuli e whapelo na whaitawina e lei iai se isi na mawhauwhau iai whapena ai ona o le saunoanga mātango fie alau sunga Enari ua langona ai langona le lei ma le mātango fie whaftai mo proklama ia whaftai Seiuli. Aftai. Ia, o le la tātou tātou pese le vavae foe. Ia na whai ua tula i o tātou folasanga mo le neva yaso ia na tātou sanga i le ma current events. Ia, whaftai. Piu pese ia tati tātai na tasi le vaenga a tātou malo whalolungia nei ni aso o lana o ana pese ngor Kerisimasi. Ia fia langa o pese ina ma iai tutonu whaatasi ma le tātou malo le studio. I uia lai na nofo le li nei ma ave selo u leo sa iai lo pati pese. Ai toi nofo am fe mai se la toi pa lua le pese ata ua le leo oe. Ale na tātou pese. Ia le lei whaftai.
O le ata lo matua malana whaapona. O lo tamo whaia dala mai e tu i tutono luil paelo le ale manu Samoa le na whasavali. It's a strong image. It's a very powerful image. O mantua ina ai le whawhine o tilantane sai le malu. I le asole na nofo i le li ima mata i tu i ale me tu oil sene. Ala tuela i o le fine o tilantane matu i tonu i nai mina na ia famile li e sili atu i ale foa i ale fine le na i lol vanga ia. Yes. E pese i lau o mantuina le tala na o nei e pe o le tosi o le tala na o i latou i e tele a latou foa i tele a latou tupe tele a latou taulanga na latou toina mai lo latou tamao ainga a le fafine le nei o tila na tane na tō mai lo na mativa e pe o le nao o mana tuaina le so me la o mantuaina i le fata oto le nā ma le tala na le tuspa ia o na e fa penale me te tau na o ia tātou foa i e le te tau na ngata mai fo ila tātou ba ai i se foa i se no mela po se mea o mawhai e le tangata i le whaletino ia te tau na tātou i loa i le mea lo oitua a maoro la tangata le nganga le nā o le foa i ia ona tuuro le ia te ele whaitalia sa loto i le whaatino ino lan foa i e wa te loa ana maua fo i le vahanga i e tau miliona la tupe o le matua mana ia pe asa sa auma i le asona o le mafuanga la mena whinga tai pe e foa i mai i se tūlanga mau mea o le ua pale nei tā vita tele me maua mai let me just give something to God let me just build something to God but it's not going to be his entire legacy no it's going to be part ma mai la ia le tue vai le foa ina le tawol fo ina a fo i mai lo motiva o me na e le mafai ona tau fiesesi ia i hope na le tato alo pe ana le sili fo tato no an na sili lo sunga misi lo fatale no ino pro kalame la tato no lava lo manatu na o si fia na sili se ele fo lo fonga me eu tão fai to lo watu na si fia ai ma nei mo lo tata ma nei o le
o yese ona o te tilo i o tātou tua a. O le a lava ma le a pe whataua tangata Samoa na tua a. Mai se foi la diaspora. No tangata o diaspora, they are so proud of their ancestors. And they talk about their ancestors. Pe o a tātou o lau sa ili I tutonu le anganu. O lau sa ili I tutonu upu na whau to I inane. O inai taua taata mai ai sino o tama I loa. Ili tamao a inga lena na nofu mo to I. O tangata Manuia ina to inane. Yo I upu uma tātou mangana. Lea lai maa ua mai le fionga ia ai ono. O le wha vai leo Samoa. Ale ai le ngangana. Le isi anganu. Ale isi anganu. O le isi Samoa. E pei o le tue wha popo atu le ngā visi tu sai malau Samoanga. I oe. O le talala le ia Maria ma kapitelu le na le e iai le folasanga o le vai asol nei. Mana iai o le fetu wha inga le nā kapitelu ma le taupou o Maria. Ma pe iai lala o let's say lau challenge ya kapitelu. Tu pe iai lala le tua e leo iai se whamatalanga se tangata ola. Ma soifua pea. O lau tala e whai I le angelu lea na sau whai mai ia langi soifua ia o le mafuanga e tawai o na talia e Maria le wala awa le tua ia te ia. O na o whai alola ia o le whinaunga. E ape ana le talia e Maria le wala au. E ma whai e le tua kapitelu o na whai le mele whinangalo iai. E pese I ola o le sinati pi le salevata o matu nei. Pe ana le ngā wai le se fuluono tau sanga lea, le tau pou o Malia, I le fina ngalo le tua. Pe tatu te maua e se Kerisimasi. Pe whaoleina e le tangata. So e pe o le sina finaunga, te pepe ia le o finau I le tua, le te finau au I le angelu, le anga le angelu le o sau fe mai o lato Elisabeta. O le tangata o te amaia le tu o tina o le tangata sa pā ia le ua o mamafa ono masina tolu masina so ele se me le mafai le tua ina o fai atu le Maria fafefeo na o do te le o ilo se tane la fafefeo na violate tato biological principles le tatu si o manga. Ia famela angelo em fai le tu. Ia wa le tatu ilo nei na tali io e Maria ile falinga la angelo le wala yo tatu sapie nei ma o mali e alo winga lo tala. E ia le ava no le na tangata famela ile ai ma le o tatu va ai nei ai I terminei ile no fole le fionga le tu el do telo tangata. O le te e ma masalo salo ma I fofo I isi atua ma tapua I isi atua ma tuli isi ma mone punitia ilo lato I lo le tua moni. So e peo le wingal na o lau let's say o lau challenge ma lau upgrade ma lau evolve ina o le tala e fai pea lava pea le Kerisimasi ma le Kerisimasi o lea pe ana le ngā wa I Maria. So e pe o lau tu ule na I le challenge il vai asol nei I le sa. Manei, whatupu manatu. Le lui pe whorasia mai. O nao le whasino mangaia Tagaloa pi taula lana wa ai I le soifua ma le ola wha na tūra o mea. Whamai wholta le tonunga o le whasino manga Tagaloa. E tau te o le potua onga I le environment. I le langi atoa. Mea uma o la au, o manu, o ao, o le sami, vaitafe. Mea uma e a oina mai eita atou.
o se manatu la talata il forsanga pe ona fata o. O le mele o le aso le oni. Tele o mea na whai le malo, na ia ta ofi tangata, ia le asuino le oni, mai o lato ngata I whale. O ia la nuu e ia le oni ma naia mo le whainga liki, se I tu laulo whawhonganga Samoa. E la o nuu na, o vai atu o le ia le lato tamau ainga o lato ngata I whale. O na olo lea, whaatau le oni. O na o mai lo leo o loli, o lau atu le oni. Matua la a umana lau le oni I lea aso ma le aso. I toi sa wale ngalu toi na fōringa le se mea na vea. La i toi taunga maalia le ta oto le ngata I whale po na tawhanga. O lea lau ta ofi mai el malo na o iai su enga sa I misi o tangata maurunga o le malo I tūlanga o environmental welfare. O na whamailera lato, aua toi asilina leo noni. Ia, a complain atu la nuu ni, mai o I leta o toi matu tamau ai, o la mea a tō mai tō tilo, o I nāra na whamalama lama I la tō ia tūlanga o le si o manga, ma le environment. Whamai o le mea LEE, te vai e tu nei o tawhi mai ua mana ia, ai LEE, ai pō le si tū. O le la au e te tipia I, tau le ola I si tangata. Ona se tulo, o umama, half our lungs are hanging on the trees. Ale ai le la au, o te le manava. Ale ai foia, e le manava la au. What I breathe out, the tree counts on that I keep producing it. Apena fo lalo nofo, talo, o wane le ai la au le, wa ale ai la au le. Half my oxygen intake I'll be cheated of my full meditauna o. Pela wa mai le fautuanga lea. Ona tilo lole le fasino manga. Il manei o le mea fo le duality of life. O le hawa ia e una ko. O le mea I lunga for my what goes up must come down. O le mea le lei pete le le taimi fa le tonu. Le la o mo fo yaso le aso I timu mo lo wa I tau. Le la fa mai lato a LE uma eva ai heto tal fena le tele o lo. O lai pu fa fa se tu lo fa fon. Lai pu fa fa ai le si tu o le la lang. Pela ata tu tilo I tu langa na what goes around comes around. Pese fa punga fo le colloquial saying that we say in everyday life and has no meaning to it. Te lei o le winga o I mea. Peo I nā lea e tau iese manatu I mata o pule wa la ngā I le mea lea tato atu mea se mai le mea lea manatu o lai lea o a whai. Ma le tato le loa. O lai a whai na I isi mea te lea. Rata te inga. O le ofisa o whai whatoanga I Samoa nei. O mo mea utu fiti le wa mata le atina e o manupalangi o papovi tangata. E la whawhita ulin tūra e mai, no wa mata le atina e. Ona o mo mea pini utu fiti. Fo I le pipi I le povi. Ma whaina ina le meat. O te le halale le a whaina le. Ona o lo leo le. Kuni tanga ruenga o whatoanga. Sua se awale mo se vai fo mele. Pangalo le atina e fo. Ai atu te le tamau ainga mawai, a le whawhita ui le no whata pena e. Maua ele tari, le manu le manu nana te aia o tu whiti le tino le pofi. Au mai lole o manu ia fia se lau manu na amai. Ia, whatita alole, ona ai lole manu ia le o pofi, al mea o tu. Mantua hoi Samoa a tangi senga mo, e te loa lawa tangi senga mo. Taimina nei misi, te whiu I whaalonga se tangi se senga mo. O le miti, nai te si la whia, misi, a tangi miti mo na fungo e pipa pae o le whatawhata, ai uli o na tafa, tangi lo le miti, te loa le leo le tangi le miti, e te loa le tangi le senga mo. Ai sea, o le mano le ana ama ia, ai au tu viti, e ai ho e le mano le na, I le senga mo, ma le miti. Ona o le ia masalo ona le
ka la o se manatu vo le vai tu langa fa pe a me na e me I e vai tu le ola le e pangale e pu fa ai le si na ta jo te le o si le fia o I lo atu e se fa po atu na in ta o pe e la ha lo sunga fa fenga Wow, that's huge. Yes. Yeah. Yes. Pe ole mea sa langa ilo manatu o le agency, ma le free will, ma le personal sovereignty o Maria e mawhai e ona whai atu le ai. E mawhai ona whai atu sau I ona ngatai lea, this is the boundary o tua oi lea. Ia, wa langa ila le manatu le na, we're all in this together, we're all connected together. O le mea e a whaina le si tutino, ia e a whaina e le si tutino. Me vi ia le si tutino, e vi ia le si tutino. So, yeah. And the virgin birth is definitely a violation of the ecosystem. And perhaps it don't to tanga iai. Yeah, o te leo I lola, if it's a violation at it's definitely a violation at the biological level, but perhaps the virgin birth is something philosophical and metaphorical. Ina ia mo'i ai. Ina ia sina winga e fesoasoani ia I tātou I le malamalama o le atua e le mawhai o na malamalama ina e stangata. So e pe o mea nā o tūlai mai. A tā ua tele le manatu lea o le sio manga. Wa o le si la mea nā lea ua tūlai mai ina ua data fola ia le information. Ina ua malosi le internet. A whapea lava e mawhatua I nei Amerika e fulua ia I nā el Pasifika. O le mea mo ina le ua tupu nei in so many different levels. Communication, the ecology, ia ma tō whamanino fo ima manatu. O manatu e whaalelea I educational institutions ai nei. Ia e mawhai au nā whai nai fo ina o tātou atu motu malelei loa. So mana ia tele la le fisota inga o leo neone. Ia ma le environment. Awai o le si la mea o tele o loa po o tanu o tuina. Le mele le fofola nei universities e ta o le gender identity. O leo amatai ona ngale lemu lo gender. Wa ia le meta o le o nofo le o le gender le tangata I nei. Ma o le lifa fola ia tu la fono e tamo fai o pongi le wha mo'i ina ma le wha tāua ina o mena. So o wha teita inga o tele lava ina whai mai le tangata lava ia pronouns po o soa nauna e refer to what ia te ia. O te lopo o tu nai Samoa a leo o lo vevesi nei Amerika ia mai nei. Ia e whelo manatu e le otoe leva. Ia ona la lafo fole e o oto. O mena o te mana e alta tu fsota inga lea langa pise I e whaalongo atu ia mātou ina. E pe ina o le sua vai ai le whaalia le tua I tangata. E pe o mātou whesi pisi te le lunga I nei. Mari. Yeah. Mari. Le matau puna wa Samoa Yavis. Se matau puma le ale tele. A to si le fiefo e pe o le fionga I paria. Ia o le viena le pe fata ma. I tono le maftanga se tulo mutu manaf maftanga fafafini. Ia fisili ai se ala me o so to I tono le me ale pe e si la Italia e si la to te Italia. O le tulanga le Italia ma le Italia. Ia pe o le tau fou lea. Leanga o te manatua o le titi. E o le fafafine le Samoa.
Italia. E mo ia ese, ai training la o right. Le la o tara no e lima sfuru ono sfuru tau sanga tarua. Ai ese le whawhawhine. Ai na Italia. E ore ese la le Italia. There's a difference between the two. Ai na Italia. Na iai foi le place o le whawhawhine. Tono le aina. E le aini tala e whai, a whai tala maalie. E na al whiau mai al whawhawhine le ke aia. And it was all in, what's the word? It was all in good nature, light-hearted. Ele se pela o mele o iene, o faisi se vai hapi o tūlanga le o iene. Ia ona o mela ia o tele na tilo i le gender basis mai fafo. Lela pe o ngalo ai le mea pe o na ia sola. O whawhawhinea ia, they have a place in the Samoan community. And it was no problem in our ancestral times. There was no problem. A tātou tanga e fo ia le sila fia le o e ne lala. E pei o tangata e iai chromosomes i e rua. E marosi le feminine ma le masculine. A marosi me i e rua. That's those people are closer to God. Ona le otanga marosi le si tu ai vai le si tu pe marosi le tu le ai vai le si tu le ai pe olato e equal e mea ia e marosi le tu fatama marosi le tu fatine on famai le tanto nungolis they are the ones who are closer to God. Ati tilo wala ia nei Samoa. They are the most creative people. Irrespective of Penny Samoa, Penny Tonga, Penny Paparangi, Penny Tangatauli, they are so creative. They are so honest. So mai tātou outspoken. For mai tiro Tagaloa, Tagaloa tradition, they are so open and so honest. Ati tiro la tūlanga whapena, toi foi le tua. E un tātou loa lea. La ana I loa e toi ina ia mea. Ai le I eise whewai inga o whinangalo mo manatu. I taimi to ina na mua. Whawhawhine had a place in Samoa. Ai se mana ia ai toi foi I le mena na. O ai whai lau tala. O la uo e la uo. O la uo e le fia I whawhawhine whai antara. Whawhawhine e amalea. But it was a different story when he found out his nephew. So I figured, what I learned nephew. He was a flaming whawhawhine. Now he is more accepting of whawhawhine than anybody I know. So, until you experience it. Why he did the 360 or 380 turn around, I have no idea. But when it hit home, he understood. But there was and still is a place more o tātou whanau, o tātou usofo, I tō whawhine, I to tonu o se manga a Samoa. Wa te loe le ai se tamā po se tina. Whanau mailan tama o e whapenai leanga I heno na sexuality. Ina te whapera huka whiwhi. Yes, I will come on. I will only. Because something inside you comes out when the question is pointed at you. You'll do it for my but you know, you never know how fast you are until that happens. And then even the lion will be shocked. Because inside, driven by whatever, fear or driven by it is how your adrenaline kicks into another level you knew you had in you. Sexual persuasion. Because something inside you will come out to comfort the issue and render you understanding.
Iu mana ia. Ina o whato amata na o whiwhi au. Na o mana o ai e sui tangata. Pe o le mena o launga ai ia sa umau te mana o ia o tō lelei, e pe o le meana. A le o tere tausanga, o sina fo ia le tautua. Pe o le tu tau ia o le mena, pe sui o pe le ia whaftai. A pe o tau ia o le whai o le me tusa malvala au le tu e lo tanga lue. So e pe o le vaona ona o whai al melna, o te mi umalava o te le whai ai, e pe o te langona lava e se mele o adoa. O te mi umalava o te whaalongo ai i le whitalenga mai e le nganga pa i e lo fo i tanga lue. Ma o stai e, ma o savali e, ma o whai al melna. Ia o te langona lava le mawhanawhana, tu sape le suia seisi, tu sape ami o leanga bea tangata. E final melna. So e pe o melna le o e fu isia te tosi. Mai o melna ina ua wala awa tu i al whaatonu. O te sau e whaini nai manatu i about a year, almost 2 years ago now. Ia, peina so mata muli fo ia wa oi nei tangata e whai e se tala i nei le nei malai, te lea tu nei lol matu pula. Ia, e wale nganga o le tua, me pe o le mena le o te tau sisi pe lava iai. Va ai apa o fea o iai le whasinonga le nganga. Ia, mo me lau tupu, pe wa lanu ai fo ina ia o launga, ma fo la sanga fo ila sa. Alangona le mea e whai e te tau na whai. I think we have a moral obligation when we are connected to that source that calls us to this call to adventure. We have a moral obligation to respond and respond effectively. Te mi umalava e punitia ai le tali al tangata i le leo le nā. E lo manatu, the world is diminished. And I think in mena whaaftai e fo i lo fo i tula i mai o wai. I think Tagaloa langi tradition is somewhat controversial, especially since we are known as a Christian nation. But I think mawhaiona o na tāwhiso o tai ma whamalama le i tangata such that it's localized and it makes sense to them. Ia ona mawhaila ia ona whai maawala e tawhi me le Manuia o le tuai i le meo lo i le tangata. So, okay, o le atatu la le pese vai foi ona whangai leo ta ua ma le vaenga munmuli ma le vaenga lon toru o le prokalama o current events. E pe lava le manatu o le Outou Manuia. Ana ona e i tusi mawau theories a le mawhaiona manifest out i laulangi. I le mawhainga make sense i laulangi. I nei relo manatu o tau tuau penga le tatou mafutanga i le fiafi. E alal segment munmuli le ta o le current events. E mwhaiona tatou tilo i mea lo tutupu i le lalolangi. E mwhaiona tatou whapea tatou tilo i mea o lo o whaia le nganga o le tu i le lalolangi. Ia ona whapale ni e leo le tatou savali ma le tatou pokalama le nea fiafi. Ia pe afo i mai tatou i le malolonga le la whai. O Samoa, o le atunu tofi. E le o se atunu utaliola. Tatongo tatu
so solo haya a ole ngafa se ifa a pouli ulinga ile ainana uau samoa mea tua o malama se ife silia tu isale vima o sitaulanga no fo ilele fule fumale ie tala tala tangile atunu upelesa moa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava longo papa e tali mai le atua iona lavala Samoa e tato tiu masala sala tangile atunu upele Samoa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele atunu upele Samoa ua sele sele tangile atunu upele wapetia oe unefe tangile atunu upele fa na uatoi ele le atua ia alofa mai ma apepele lava le atua ia alofa mai ma apepele le atua ia alofa Ia le vanga lale o le tatu prokalama tatu te tilo e laulangi ma vai po ame o lo tutupu. Ia ona whaasoala ia e apala ia manatu, philosophies, ia ma mea fwelo talanoi ne leva yaso ma leva yaso. E pe ole mta upo mua la ila o tilo whaalafi mta upo leo lo tula mai malo Israelu. E pese I whamaile LA Times e le o mawhai e le malon tu whaatasi le lato paketi. Ia le la ua le eise tasi. Man mawhaanga na le lato e whaila lato balota. Ia awa aila iei o le whaafai leo na whai o le balota su e ese pale mio o Israelu. I tausanga e lua. So e peye o le
o le tau mawhai, pe o le isu te le lava I lau tilo I o le isu le file mo o le lau ele ele na. Isu le file mo lato ele, well, e se whai alwa ai tangata e ina ua whau le malo Israelu ina ua uma le tau alo no lua o langi. Ma whaatu ia Israelu e whai ma malo tu ma oti. E o atu la tangata ina olo no nofo I tangata Palestina. Ia e whai lava le malo Israelu. Vatu ia I Amerika tupe, vatu ia I Europa ia ai tālafu, e whauelo la tō malo. Ia na watu whale o tangata diasporic Jewish community. Ia ma whataua la tō whanua. Ia whanua o tangata Palestina. Me la tupu mai ia tausanga e tele, wa matana whea na I whaelele ia malo na e lua. So, ina o tula I mela Benjamin Netanyahu, e pese I o le mafuanga na le na pale o ia. O na whemailantala le ai e tasia le malo Israelu e le se file mo e mawhai o na whai ma tangata Palestina. Sa fila tangata Israelu le manatu na very conservative, dogmatic, ia nanfitfili ai ma pale ia Netanyahu ia tausanga e tele. Ia o tulei mai fo ia lena na spiliti fo ila lato palota. E pe ia tangata e manatu se le te tawa ona osi le file mo ma tangata Palestina nei. Fai se ni stete se lua recognize e malo o fadasi. Ia tulai mai tangata Palestina, ia tulai mai fo malo Israelu. Ia mana no fadasi file mo. Ia al melana le oye nei, ia le ofisilingia. Po feo le a o iai. Palota mun muri la le pese I na vai lua ai le papa falawa Netanyahu magans. Na pesa I sa no fo lua ai ia le malo. E la le manatu e tatawana faise file mo. E le lifa ia le tu fatasinga o le malo a ngai le recognizing o le Palestinian nation. Ia me la le utupu ne o le umwhaino tu fatasi ia se malo I lalo le whaamalu na. O tula I mai nei le manatu e tatawa ona whai ese le malo Israelu ai o le recognize la tō malo Palestina. So pe o nai contextual information le nai le meo utupu I Israelu. Mwhewhi ona whai ese dato manatu. Ia pe awha pe ai. Ia whea nei se finangalo. Ia. Ia, o leale se manatu o ina whalafi e. Mata upu. E ho sianga tono I nei. Iso ona savi o ve wai. Mea malo te tele nei. A tau nei pe taula iai mea malo iti pe o tatou I Samoa nei. Ai anzato vai iai it's the same template. The problem, the issue, it's the same everywhere, irrespective pe te le malo pe le titi. E whaila o tala whatusa o le anga tunei I le tātou tunu o Samoa nei ana pārota I tau sang fau. Ia e te mata upu ia e la ngā. Ia o lewa a matan whaaliefina ngalo o tangata Samoa le ngata I Samoa nei. E whapena fo I Samoa in the diaspora, which to me is a very healthy thing. Ona toi fo I leo se manatu I le melanta no e fo lele o le elinga leo neone I lo vai atu lele o manai ma lo le loa o lai wa erode leo neone I sipito ma lo le loa. So the consequences of my action here without my knowing is affecting the other side
of the same thing. O te vaai le tūlanga le wai ni le malo I Samoa nei. O te le atangata whaitio ona o ele o pole I tulafono I o whai le malo. La tau wau ina mamuru atu ai ele whale amanu. La tau wau ina whai na le loa atu ai le whaavae o tangata Samoa. La tau wau e masofa atu ai le mea le tala no ai le fionga ia ai ono. A le isi ngangana, o le isi anganu. A le isi anganu, o le isi Samoa. I o le whaavae le o tātou whanua. Waifo le whaamsinonga. E whaamsinonga o whanua. Maswafa. Anga whanua o iconic treasures na tangata Samoa, and every indigenous people on the planet. I pe o le lato, le onga le o le lato tangata o lato whanua. Ai whala le ata mai, ale mamao silsila to ina. O le toto le ata feit tonu o tangata, whapenala o sunga le whawhene. Whai mai leo pu alo lo pu toto. Whai mai o le parapara. A taia si tangata whapenana whaina lo nao, whai mai leo pu Samoa, lai o tafe mai le ele le ulu o le tama. Ele, parapara. Leo pu alo na o le toto le ata feit tonu o tato uma. Whai mai lale manatu o toi ina. What is keeping you alive? O le mea na e tasi whapena fo le mea ele malwhanua le whai mo oe. Without your land, o le ise oe. Lea lau afisili ngia e tangata Samoa I Samoa nei, and in the diaspora. Mea ia whai ele malo. Lea le mutirutilo atua wa amatana o atua I whanua I whale anu. Almena leta oto ai the Samoanness of your and my Samoan. Tato ele mau tato whanua. Ono toi fo ile vaai ile elio leo noni I ai a whaina elio noni o. Mana tua le malo ile tausanga po le awhi iwa se lau walu sifu po se mea whapena. Lena alu wali solo te e al malo. Le strike umai tata whainga luenga al malo. Ona whamai wala isi tupe. Isi tupe al malo. Tau mai e na ua ua pu whawhale le ato pona Samoa. O le ise mea o iai. O le whatu munga la le ato pona lea. Mai le level fia tau sanga le o ma le temino. O le whatu munga la le ato pona le ina ia toi foi se me si taunga mali. Iau tilo au ia ai o le vaai na le al malo. Au ala toi salvage ai tūlanga o tatou ia. O le tilo se mea collateral e mai ai I tupe. Toi whatu moen pule. O le lau tau whai le malo ona pone. E mai se mea whatu moen pule na pu mai se tu lolo whafonsanga. Fia tau sangtangwa. Ona o le pule na puoi le lau a whaina ai ona pone. O le lau te tilo mo o loto maulai. O le tau whainga le malo na ia. Toi whatungu pulea. Ia o le mai o tatou whanua. Ise awala, awaini ia whaina. Ai a mai mawai se leni. Whai nisi atina. Ia mawaini tupe. Ia toi whatungu ai le. Pero sa wa aina ile. Pero na sa no le pa lota sa la elu ma Palestine. Like I said, tele na malo e la titi tato, but it's the same problematas. La tato pa lota le anga tu media. Le si me mana e pa lota le anga tu. O si u fonga o tangata ye o fa leo la to me fifia. Pe o leo te tele tangata mai pafo in the diaspora. Ai leo tele mato I Samoa ne. O se me mana e fo. Se me mana e na. Because when you're on the outside looking in, it looks different. But when you're inside, o le te ye ta vilingo mele,
e se fo lau ai ya no sa o matamata ai bi fa pena a elilo ne nei ya o fa ile si pito tato mo per fatto bunga la pura ya yo mo pura fo si sina tom fai la malo fa tu mu ne ya le fa metanga fa tu mu si sina o fa tu mo ita to ele ko tato no for mo sa o so ato na misi male afsid Io e mana ia. Ia wa o le malo Israelu. Foto a fau nei la vaina o umale le tawala ndua lolangi. Ai o le taimi muli a tato va aia fo ila tato study no le history o tangata ia. Na umaro lava ta vita Solomona ia spiliki lo le malo Rehoboamo ima ia Rehoboamo ia ona vaelua lola ia o le malo o itu ainga e lua i matu o itu ainga e sefulu i saute fa mai la na mai malo losi ave ia tangata ia o itu ainga e sefulu asuria e pofena ave ia tonu mfeina Google mamaola i o le saonga o le detail ato toela i o le malo iuta i tu ainga i e lua le lana saule to ina whaele leo ne pukanesa e poe lingo sau ave i a tangata ia ave i Papelonia ia peo ina alawa na matana ma ape mai ai ma i tangata Israelu le mautinoa lea e mawhai au na ta whero la tofi pese i o le sile nā whauina o le personality o tangata Israel. Ia, na toe fo ila i o tu ainga i e lua mai Paperonia, toe ati pā o Jerusalema. Ia, nana sawa i ala ia se ia o lava ina maua ele malo Roma, tax tangata, whai malu, tu herota ina ewa ai. Ia, na ele toe pale ala, ele toe iei ala se tupu Israelu, e pei ona tupu Davida. E o mai lava ina ua taurandua lorangi, e umalale taurandua lorangi, ua vai atu malo ofa dasi. So e tuale anga mea si amani ali na whai tangata Israelu. Israelu, the Jews in the diaspora, wa e whai la mea ia i Europa. Ia ua leo toi iei so lato malo, le ua ta ape uma ia tangata Israel, ma whanau Abraham. Ua vai atu la ia malo ofa dasi, ua feel guilty le mea tupu i tangata ia. Le ono miliona le i le show, le Holocaust, le manatuaina pe le tausanga me le tausanga. Ia na elo leo se manatu, lea me le toe fau il malo Israelu. Na la na fau me il malo Israelu, 1950s, 46, e pole te mina. So le wingo lau tala. Sai ele te mele i se malo Israelu. Le inyo la tolo ele le fasino tonu ia la tangata. Le fulu te mina ta fea ila la tonga ngana. Ele toi a oina nisi. Ia mela wene, ia le ua matana ona le le malo Israelu. Le fulu tato malmaloa ai. Awa o le isi la fiso swani tele i le fatuina o Israelu. O tangata ia Jews ia na ta ape mai. Le ala o lo tu le ia le isi vaenga tele lava o le paketia America i le supporting o Israel. So pe o tangata ia o lo ua ia tūlanga mautu i malo te tele ia pe o America falani ma le atu Europa fo i pe o la tōna ia o lo whatupeina ia le malo Israel. Ia whapopolo fo e la malato fo i ngā luenga o lo whai. Le whewhatau inga ma wai fo i ta mau ainga. So e pe o le memo mua le nā a leisi mea le mea leo o tupe le whatumuina o pū a wai o te mana tuaina le strike le nā i le valu se fulu le anga na iai ia tangata na sosola atu tutuila o mātou iai ina ia lave ina mai ia latou mai le tension le nā i le valu se fulu so o te mana tuaina
So mai fafo lai le vaai tangata. E pese o le mena wale o lava tupe le malo e tutongi e ia tangata whaingaruenga. Ai sa o I tutonu fo I vaai fafo. E pese I o le mea na o maua mai I ai la tōro ngā ruru e tutonu e vaai mai fafo. Ia pese ina I ele fautuanga e tali le mana o tangata mai olo o iai fo I ala ngā tupe e mawhai o na whatumu ai. E pese I le Italia e le taitai o le tunu. So e sawala mai tangata e tasi le whai unga. Le nā lai o na whapea ina I le tatu o tunu ina ai. Nā fwe vai taimi. So o le mea o wha umi e le tala. Ona e toe fo ia lo manatu le tāua o le o ina. We have to keep the lines of communication open. We have to wait to be understood before we say things. So o re tele I o nai mea nai e te tawa anta pena e tātou. Ina ia mawhai ai o na lawe ina tātou mai mea ia mawhai o na tupu mai, mea ia whewhewhe e tangata. So e pe o manatu nai e lua ua langa fo I tusa male tātara noanga. Ai ole atu tu ula I tua I le whaavae, le tō whamanino, ona tātou I lola ia o le mea o loo wharuwhesasi e ia malo Israelu. Pe tausi tutonu, ia pe alu I fafo. Should they become exclusive or should they be inclusive? E pe o le mea o loo debate ia te itai o le malo. Ia mal malo foi. O le awa ai e I tātou lo tātou si o manga I tutonu pe te tau whauna tala I fafo. O le upa sa mo mantua ino le malu I fale, malu fo I fafo. Whapenal tātou upu. A malu I fale e malu fo I fafo. O le mela le utula I menei o mana na o tangata Israelu a malu ai fale mana ia. To be pele malu I fafo ia e whai fafo. E pe ola wa ulea wa ai ai wa a maila le to whamanino le nā ma apalai I nei Amerika le melo mātou iai. Ona manino e la ia o le mafuanga nā lea nā lai na tula I mai Donald Trump. I le lua fesfulu ono. Ona ua manatu Amerika. Ua tele le alu I fafo. I isi atunuu. Ua tele le alu I fafo. I isi malo. Ai te tauna wa ai mole loto I fale. Tula I mai lola I o Donald Trump. Mawhi mai so le lea ia sao le leil mena. Ua lava nā temi o whai e tātou polokiti ma le malo o whatasi. Ua tele a tātou tupe walu I atunuu I fafo. Le ame le whai e ai tātou ia Amerika le temi nei. Make America great again. So me lana na sapo e tangata palota. Nana leona malo I lo Hillary Clinton. It's business as usual. O le mea le na o mai e fo I Barack Obama ma I lato le democracy. Ia ma le application muli la le hold issue le Brexit. Wasa ia Britania I le EU. Ia o fati lo fo ila le ngaluala le tasi. Ia le na vai ese mai ia Britain mai le EU le a olo o tau mawhai unravel le mena. E pese o la una tilo I meo tutupu nei. So the really big issue pe tausi mua ia fale. Ia pe tausi fale ma fafo. Ia the pendulum swings one way and then the other way. A tele fo I alu I fafo, ia ngau ia fale. Ia a tele fo I sau I fale. Ia o le fafo. So e pe o tilo nai le mea o tupu nei Israelu. Ia le mea le nā o le whatumuina o pu. Ia o mantuaina le tala Italeni. E le mafuanga e ala iona mativa tangata. E mafuanga e ala iona le eni tupe
tangata ono le ona la le na ave le tale ni tasi te mana tuina fo il fata o toleli fa mai no fo yona manatu fa mai lan tala se o tele mana o fatu le mila le I don't want to pay tribute to the scaffolding ai se langa o ete sele I me tele I luluina ai saito e te whapotopoto I mea te li whata apepe nai mea. O le mafuanga na o fefe o na waru lea tanu lau taleni e li ngalue ina. So o le mafuanga na leo na mativa le tangata lea o le riski na la taleni le tasi. Fo I mai lo le matai I mai lana malanga. Fesidi lo o feo I el taleni. I whatu leo I o fefe o na o le winga leo tatou. O le mea lea o waluai tanu lau taleni. Ia lau mea lea. Ia whamailola ia o le matai. Ia whaola le mea lea nei tangata lea. Ave I le tangata o lo I taleni se furu. O wā o se tele ana mea e whaao popo ia isi mea ne ia toi tele atili. A o le leini ana mea. E o ofo I lava I le mea sai ate ia ave seina. So fa mi umira la utala ona mafuanga na le ona pupu ia tanga o tangata e pupu tanga ma matitiva according to the parable that Jesus laid out. So fa pela o tatou kale malo samoe mana o ta alo da longa nei. Ia e ni le tatou iloa tatou let's say tatou falata lata I le tangata e tale ni e lima. Ona tatou kopila I lana formula e mawai fo ilisi lima. So e pe o mea nao o tula I maile I tatou nonga. No I tatou walau, kamunuri. Ia, leo whamai tu I tatou walau, la tu lava noile I tatou telefoni. Ia sauno ia. Ia, whawhakaina wa mole wa kura epa. E mai se whaide sunga le whawhengaina. Ia, e asim ka pusi o fia mai I Salt Lake City uta. Ia, e whamaru luok fo ile. Ile a fo ile. Wailu peinga o le pokalama. Ia, e o isi me ka wasi o mawa koe. Te eskulanga fo ile le ka mwhaia. Kula e pamalanga whainga malo le ua. Le ua maa ngā o tax ai whai au. Ia, or kau wha kumunga o le pūle. O lengi kupe le kumunga. Leo mo foi ka lapsa mo I pirionga. Ia. Ai si vai venga si o le va ko mga kulanga leo wala la Kerisimasi. E fia mo le ku fa ka ke le la vai le. Le suma fa fa nga malau suma ku la pa foi asu fuina. Mo pokala ma ko fi lungo le. La leo. Ele misia pokala ma fa blave. I say long okay members come for them fuwa kulungo le. On the online or YouTube. They reject my SMS. There's something wrong with that. But I always can you remember I could have. Yeah. Yeah, I see vai ngale ka wa. Pengo fa ya could have. O loko lo sa high risk il COVID mo wa finge. O le o pule lo fa le o manguia. Faftai. Sa ka ko fa manguia nga ye fa fonga mai sa uri fa fonga sunga fa fenga I le fai unga pokalama kai kasi ia Outou Manuia. O lo fia ia o le kele ia o mea ngai maua mai so pokalama. E o foi la nge fia fisa fa lunga ku fa liunga fa fenga le kulanga le ole. Ka ulanga ka avaku ka ngaka kele la ko mea sa avaku la ko manguia. Al kaulanga fi nga ya vaku sa ya vaku longa makiva o ko se makango fi ngi sa wanga e o ko lo ko mo lo faku pe ya faku sa ka wai vai lo faku ko el kaimina ma e lo ko lo fa pe el kaimina la alwai pe ya faku o se Thanksgiving mo lo maka Thanksgiving ni ai kaimi umo fa mangu ya me sunga fa fe nga e Outou Manuia. I have a high hope. E ka ulava sa wanga ia o le lau ka ku la Kerisimasi ma ka son fo ia o ki fa mangu ya ku Kerisimasi ma ka son fo o fo sunga fa fe nga fo mai sa mo fe la se me la lang ya wan me mo ya Reverend Misipouena
on a kele makelo ngakala sa longo quietly from every part of the globe le mako fafkaya kwai e fa mangia kulava le ku ka ku ferong pe ke musu fo umar kai fafkai mo le ngor ngipo kula epa aftai Manuia Le Kerisimasi marcação fo foi fo thanks fo fai faftai lava fia tu lava no ya falafie were distracted I don't take compliments very well se pe olisi na me lango le o na yo na me na ton fai ele fa pe sa le o na mai le vao na fai atula yo na matai ya se mai yo se tanga malo e se tom fai atu suava ile ya sa se pe me nai na o mai le nganga fo yo le vala fa pe se fesili ya ele o lana fa aftai fo yo no nga luenga lo fai ya ai fa pena ia la ngona fo iwo o mai la tot ya fa la fi se so o mai ia la tato mele sa ye o taleni matupe na sa ye ia le mta upu sobre la una actually pensa noma misi peole aole taking le call le pesa sa o fa pula fa le mafuanga ala yona le ni me atanga tele ni ala to mea me le fa te ingala na si I mai o le tala I taleni ele I mamao telefo I atu na tato mafofo wina le tala nai lungo le prokalama le tangata le well I think na fefe so le tangata fefe o le tangata le malama I le fatamano ma le tangata o lo o saianga I le fatamano e pe o yale nai e pa u yele ma mafol fa masinonga so e pe ole mele na ina ofisidi mai la ma fa mai ele ni tato tupe e fa tu mo ele pule ia la final ale so ona borrow o tupe o le sila na mele ma fa ya se siona ona fofo pe ateleni tupe borrow e oe o mela na ele mfa ona fofo why ole mea ma fai ona o iai ole whapolonga ina o tangata ai a whapela vai e mana na o tātou e to tongi ia ai tā lafu nei ia e te tau ona whaisa tātou ngā luenga e te tau ona whaisa tātou talanoanga e te tau ona tātou whaalelei ma le o no mai aia tātou tupe e whaisa tala au le io o le whaamasinonga e mwheo nā whaina o tātou tofi wa o vaso e lau te ana na mawaile tala o Zambia le nawa defaulti ala to debt mai whaingofia lava no tātou tua ina ia seina ma tātou whapea sele o le mea lava na whai e seina ina ia mai leia tuai lau ele ma toto tangata nei mai Zambia ia leo ato tona tātou I lo ole tala tātou te leo I lo fo I an mea tauna whai o le whaisa tātou tala noanga mai lātou o lo no mai ia tupe ia ona whaila ia pe whamarmalama il tātou case finau le tātou case ia Malaysia mea mo tunu utem kalasi e mawhaia ona whaailo e lau palota e mwhane whape ia le o lava no o tama lea langa le o whapea isi tātou ia na suilola ia e ofo I palota ia o whinga tā foi o tele ina leo te tele I tangata te tele la tutupe
Ia o le mawhaiona o na maua ia se leo I lātou e la iti o lātou leo. So, o le isi la mea manatuaina o le the year of the Lord. Le mele na te mantuina tusi le na whaitau le li I le malu I Nasareta. Isa ye ono sfutasi. Na la sa ye le whaitau siusi unga. Na sau o ye le ngata e tā la il tala le ye mativa. Ia ta o fo I le tausanga e tali le leia mai e le tua. So, o le fesiri la o le ale tausanga na o le tali o the year of the Jubilee. The year of the Jubilee. E tue whafo I e mea. E tue whasa loto e tangata polonga. Nei le Levitiko e Lusfurulima. I le whamatala ina le Jubilee. E lo manatu e alua ruafo I a suanga o le vaatele. E wala sisila le tua. E alua ruale whaapolonga ina o e tangata o istangata e alai e ta lafu ma metotia whaatonga fiti. E ale teimi e saunia e le tua le tausanga o le Jubilee. E ta lai umaino no tanga ia. Pe whai lai o datou teimi, pe whai teimi o le tua. Ia mena e leilo e tangata. Ai le mawhai o na wha umi. O na wha polonga e nistangata. E o noa ma le vala au o le tua i sui. So pe o mena o i loa I lau foi sa ili tuspa ia o le tua e lofa. E nau mai ai datou, even though o datou ai o tangata. Ia le ave se ai lona winga e fina ngalo malie I le tangata. I taimi uma ma le tupulanga. So e pei ola o, I guess o le wha moele na o le mea lo atunga lunga I le tunu ui nei ai ta lafu tele o lo borrow mai. Ioe. Awa eila le me fau le tupu mai le ia tato Amerika, le tamal na le Edward Snowden, le funa tala noa I fo I le si vai aso. Edward Snowden fe mai le malo, so le tangata le ua liki ina tato me I fafo, le ua wafaina ina le tato tunu. Ia awa tosi ni ia le mea, fe mai tangata Amerika, so le lea ia le mea mo ia le ta o le tangata nu. Le ua tau mai ia I tatou mea o lo o whaina nāe lo tatou malo ia tatou. Le malo tangata. O le winga la utala, wa iai nei ia se jurisprudence e whaafai lele ai le meleta o le whistleblowing. Ma whai mai e tu la fono le ai o le melelei mo le aluanga I lumo o le society. So afa pe ese vala au o le nā, e ia tangata o le alatou te sila fia le mea te tauna whai. E tu sam le whaasino ngā le tua o tu tonu o systems nei. Me iei le a iao o tōtou te whai ai le me sao, le me moni, le fina ngalo le tua. E tu sam le whaasino ngalo na nganga ia te o tō. Ioe. Ngalo, ngalei. Uma e lau whaasoa tu lo sunganis. Lisi o wo whai au I nei oru, pia. O meno ta ua la wolea. Ona e ki tusa la wolea, ma lau sunga. E ina tātara noa e sauno mai o lau ngā luanga whawhai au. Pia ngā I le economic side, tinga lua mai e nā e whaare leile soifua mauranga o tangata lotu. Ia, e whapena fo I lale tala noa la wolea ia pia o le whai au fo. Whai mai la tala le whai au le. Whai mai, look at God as a businessman. Lana wha marama maanga ia te apa mai. Nea umana o le fofuanga le atua. He created systems. Pena o tangata. Whai le atua a tamu ma eva. Le lai wha peata to a whanau mai le pepe fōpo o ai lava e whanau o le creation na le atua. Sa. O le process le uman whata oto. E leo toi whai ala le atua I ona ao ma maa nawa po ngā iso o pepe uma
Yeah, he created a system, and the system took care of itself. No fala mo fala longo. O tiro le me uma il fofoanga le tua. Sa o lale il tanoma ya ala official. God is a businessman. Ya au tiro fo la il fofoanga. Uma fai le tua tangata. Fa mai mo le mau tu spai. Fa fa mai le tala le tua. Be fruitful and multiply. So la ufa manuia le atua, e tupu tau la ola o nua, e ese lo fa nau. Atato tiro la le mena, God being a businessman, me o mala e pa i ele au le atua, turns to gold, tends to providence, tends to abundance. Ona maali ele o le mele wanga i ele tata noanga i saina, ma le lato Lele wa whaiti o hele toa tele o lalani. Ai o saina o lea tunu o live and colonize. Live and colonize e peletania, tangata ni. E whamai ana la utala. O le tele o ngā tupulanga o saina. All they know is a colonized existence. I find a colonize. They know how bad it felt, and I'm sure they don't wish that to anybody else. O mea wala ina fuara tala noa pe mafuri leisi tu ona o lea ua whai tio le toa tele o lalang. I le mea saina lea ua whai. Le pe falling mai ea mai le tupe ia ona and China is holding the rest of the world hostage. I longs nei fai. Ai mantua teltonua longs uma ia fai e tino uma po ai le tino. Teltonua le i o saina fai e pe mana o mise long. O la tau ia o talo sanga i saina. Ia mai tu pe soswani. Leila tau lopsided le mele fa pe ia o mea masane o natura o tangata e. Ai tolo se meo whare tonu ma ua o ia aila na ngā idu. Ia mtong whailole whanawhana o le mea lai. A tato ai alfa tonga le mea, o tātou na o isaina. So se atu nuku fo ia, o la tau na o isaina. Le lawa my terms isaina because what they produce needs to multiply. E la le, tilu na fo le, e o tātou wa, tātou ele o whata mara. E tātou toi tiro le pela na e sāno e wha ngā tātou tā lengi. So e se awara e toi whatu moe pū mea. Ia, o le nā. E maria e wharongo se tunu ua te lea tunu whanai o la mai tupe a sino lau ave saina le island lea ave saina le. Ia ai riva pe nasa o manatu. I o mai saina i o tātou o hoi lawa le tunu na o i a saina sa ili fisosoani i a saina. E whaalua ina manat tauna sa ili a tātou tārengi wa whamaian mo li mawaristo ina sa mo. O le no whanga e pito i tāle nia. I le lang on the face of the planet. It's a cemetery. O le whanua tanu se no whanga tāle nia. Ona o le toa tele o tātou. E toi ora ma le oti, e li whaongaina tātou tāle. Ana ia la whanua. Mai tātou tāle, nunga toi whaila. E masu e se awala. Patu ngoi pūle. Ia, o se netu la. Ioi. So, I melai o la i tā lafu. So, a whaangala lau metaphor o leoneone. E eli I a puoi o. A whaongala e overlay le ua ai tā lafu nei tātou iaseina. O na whisile o tātou, o le ale mafua anga wale, o na tātou fia no tupe mai iaseina. O le ale mafua anga. So e se o neone na eli le ua puoi I. E pe o le whaongaina le nao le o le metaphor, me na le ua tula I mai I lo manatu. A tātou mafua whau wha pēla I le isu le ua tula I mai nei. Ia o na langa I fo le o ni tali.
O le tua oi ia Samoa ma Amerika Samoa. Le tua oi ia saina ma Amerika e pese i o pawa te tele na e lua. Awai Yo e pe tauna fsiri pe e sea awa o le mela na leo o te mana tuaina a wala tune ia pia ma o va ai ia tau fale te tele ia whauanga i runga o na whapela ia o la o whalongo i tangata ia i tua whamela tu ta sole ana leo mai a seina le tutu nei me te tele a o leva nei Amerika le se me whaia on the one hand a walane tu tonu mo utala no i tangata o lata i le malo mo lato o lo whaia whaiunga e whapela tu tala sole o le lata whea datu tu whea le tausu e befa whea na whaia i tala funei so o le wingo o lo whamatalanga e se ala whaingata it's very complicated and if we don't invest the time meet out ai mea ma tosini ni ma whaongale transparency ia ma whaia o na whaina i tato e peo le winga na lo manatu i whamarmore lua sunga i whinga i o le lava nau mele tunu ia sili whamarmore ia wei tato fsili ia kekedea mo le aponga e whawhai whoni i pukanga ia lepa ia le palafunga e so pala Nanga e foi karonga mai na ai na isu e foi ngas fe au mas na foi nei mai samo manga e ke ko rama fa ala ova ai fo la mau funga e vai funga e foi ka fa ola o Yeshua o yo ke ko funga God is not a business person o i funga ko o God is a creator o ye e fa ya inga mea o yo foi ka ke mapu e fa inga popo ngang yo langa Ako pai fu ngai ka ko wa no fa inka ku ka yo ye ke yo wo ye me te filembu o le fia e me do la o ngai o yo ke ko ha ko yeah it look for ngai pe fu ngai businessman lady but he's not a businessman o yo ke wa ke ko ngai o le kua he's a creator he creates stuff for us to be blessed and to be more faithful to him. Why, from over Mukaling, he created the talent for all of us. Everybody have a talent. Everybody have a gift. Our me alo fangan kalinga. Yo men have a hago ngalif so song lesi. No uplift lesi ya fa pro ni so song lesi. O kalinga bari fa o ye kele o kalinga. E fa nga uma ka ngi e ngame ko mo wa me o me ko mo fa ka linge fa fi ka re ka le sia ai ko inglo ma ku fa ngau ina wa ka ngi ke o ki fa nga uma ina e mo fi ngam so o le ai nga ko me ka le sia yo sin so nga e ku le pani so ni ka o e fe fi ko kala fa fe ka ye ma fa so ya o sin fa punga le mo fo kalama ya mo ni gis masit po kalama ya me ko san fo fa kai fo me mo ko fa yo mo nge mo sa mo fa fungi dai o le ao mal po kalama kan sa mo o ya yo no fi filinga yo nga fo e polo kai pikero ngai lupa ai kai ku lepa mo ni po kalama me ko san fo mo gis masit ya ko uma ya mo ko mo ni di ya pa se fuya soft Yo manaya si vala lea o ai atato aia I pisinisi o pitu isilio na Manuia. They have this creative element. They have this creator being. They have this innovation. They create something out of nothing. So manaya le vala lea o mai le vala au le faftaila faso. Yeah. Yeah. Ole pe ona le la fu dum ta upu mai le fatu la fu I farafi ia ona le la bote no fu fa mo fa lo lungo tu ta tu por kalame
o se falea o nga tele mo tātou uma, whaftai tele. I le upu lena whamolmole misi o langa o le porkalamea na sunga. O le whata amiusanga, ni amatanga o tatu tanuanga. Ia por cycle. Evolving. Io Kena mai ele upu tūlou e whaimwhate te inga. Io tu sao, mani tam whai e mai lalo. E pēna u whanongolonga mani tuto. E le se mea fau, le mea le... Ar ta vilinga whunina o le lalo langi lo te tiritiro i ai saiko. E whata amilo. Na o lor fōwhanga le atua... Ina ua wana o le na atamu na whai ai a ao o le atua. Na o lor fōwhanga le atua ia ewa. O ina o te tonu e amata mai o le saiko. O le reproduction. O le whamoimoe. Ia whanau atu, ia oti atu, whanau mai replacement. O le fua whata amilo le nana amata mai kenese. Ina ua whaia manatu le atua e whairi whawhine. A wā ana o atamu. E leila se saiko. Ia, o afo e lua ia Genesis stories, e lua creation stories. So pe o le creation story mo na fau fatasi e le tane mal fafine e le tua. I mal creation story no lua na sa to solibia so aso. But really the cycle began in ofana nau tama. Te mantu ina te mina opa u rola ia le tangata. Amata lol cycle I tama ia do lua. Kai noma apelu. So pe o tangata mua ana o le lalolangi. E ese mai nei lo tangata na whaia le tua. E pio le wingo la utala awa ana le ai whawhine, I le maua tama. I le maua apelu, le maua kaino, pe ana le ai ewa. O ina e matamane saiko la tilo. Ia ona o tele ia tala whale tonu e ave silo matua ewa. O mena pese I te musua te musua e tawa vai whapena ia le langa na whauwhatasi a. Na whauwhatasi a le tua tangata ia te metasi. Pe Te whina ngalo sa mua lea mea mea. Ia, le e tele lava ona le uta vai atu le wati e pe o tautu never ia le fiafi e le manatu tau fa awau pelta noanga le la vai foi analytics e fai pe se nga o le to ina tal noanga le ia no fai foi le ia fato fala inga al fiong al fato no mai la do lo va ia nei malai ia e le manatu e tau ona to e fai se tatu tosi I vai aso le pa pe pro fale li e olia pe afina ngalo foi ia ia whalaftele. Ia. Watu leva no lea, lo fionga whalafi se whaisau sau nanga mun muli. Iona o whai uina tu lero dato po kalama neva yaso. Ia. Whaftai, e mo leva no ala sunga te tai. Dato po kalama e fo e nei tu aso. Ia le pōlenga ia te au lau sau tutono o le tatu pōka. Ia nā pōlenga o Kaiwa Valley. O nā o le tamali I o le whafoina o tatu a moimoi. Le ngatai lau sunga al whawhiangainga. Misi. Whapena fo I le fionga al whatonu. Atu le epa. Sa lefo so manatu e Fele whapel tatu tanoanga, se tulo, ngana. Au o whawhitai, o fele whapel tatu tanoanga. Mo sina hata whatetai, o le mea ta o toila o ngā ruanga I te mili nei. Iei le mātou Facebook group, I ta o le Tagaloa tradition. Le whanau mai le ingoa le o le Tagaloa tradition. Mai lo tau mawhai se mea ina I se whale anganga o le anganuu wha Samoa. Ona taimi o I maalua
and I see the fear of someone missing in a theological college or a seminary. E tu tia ilina mea tau ia. E o mea o wangata. E ai alu sa ilina i tua atu o mea nā. Ono tilo ale ile a onga. Pawhaiwhi au. O lea e ta oto ele sa ilina o le anga nuu, le culture. Na o ai na hako le ngana wha e pelu. Ina ia malama hako au. Ina ngana e pelu. I te lefo nā malama i mta upsi siri le whata oto mai e ta mao tangata e penu. Pe o inana whanau ose manatu i lo tangata. O le ale mea o aluisa ili ia le tala whaso pito le isi tangata. So wola whaleanga. O le aini au tala whaso pito o tangata. O tua e mawhaiuna o whauina mai e nā, so wora whaleanga. Pila o inare na amataina o tilo i upu, ma o tango vavae upu. O lo fia malama, le no ta oto ai fina ngaro to ina na whauina mea nei. E peo na o tala noa le teimi o whano. The deeper I go into this exercise, the more I find the special Psalm 1 brand of ancient spiritual wisdom. Ito ina nei. Toi whaapopola ia I ma le saunoanga le tina lea ua ngata mai na sa ilinga o lea ta mai ma le poto in the highest institutions in the world. Alu te tala noa le tina ia ai ono whanaafi I Tagaloa. E ua alu e toi fo'i mai a se whauta ran Samoa. Samoa tau tua nā mā koe. A le ai lau ngangana. Leisa wanganu. A le aisa wanganu. O le se oe. Leila o nā lea na. O fesili nei la tanga ngata ia fia I lunga le. O le Facebook group lea. O na utetala noa whapea I lunga le. O le group. Tangata la nei, tangata o diaspora. Tangata whanana ui whafo. New Zealand, Australia, Amerika. Whai mai, ai la se mana ia, ai whai se mea o se malai, o se whawhaletui. Tātou te tala noa ai lai mea ia, lau leanga noo, o upu, me whape, o nāra lena whanau mai ai le. E porokalame la leu whaatino nei. E porokalame foi la, pe e tāge rai ia Samoans in the diaspora. Whether you are in New Zealand, Australia, America, wherever you are on the face of the planet, this exercise is for you. Ia lala talale whaile amtanga le porokalame. Ona fisiringia, e teimi ai matamata me le porokalame, you might ask, ia le te tala noa mai tatou nganu, o ngana, a nai te nanu. Ia no wha malmalama le, ono to tele o tatou le malmalama ngana Samoa. Tele fo I tatou le ngana, le ngana Samoa. Le ala nā lo tau tala whaperitani. Ai mono toina ai wha Samoa I. Renau ta inga, pe ono masina pe tasi tau sama. O tutusa le te leo lo whaparangi ma lo wha Samoa. With the hope that in 2 years, o le porokalame a toa la, o la alwatu le wha Samoa. Lono inga, renau ta inga o lo tangata ma le porokalame. I tatou whalongolongo pea, ma iai le porokalame I vai aso taitas. Ia, e tā penai la le whamoemoe ina ia. The aim of the program is that so it raises your cultural competency, so you can engage in Samoan gatherings with some sort of clarity and with some confidence. Te pio le wingon na porokalame ma le mele o te ngalua mai ai. I fo lai whapena na asau noa mai a misi I tūlanga o tuspa ia. Ia o te tau mawhai a mai la le tilo wha leanga nu. Le tilo wha Samoa. Ina ia langa iei fo la le tatou e ile mta usisi te tonu le tatou wanganu. Ia le winga lana afzili mai sesi po le motto o le organization. I say it's unlocking the spirituality of our Samoan culture. Pero no te inga la ona. Ia
avea lenei malae pe ona tāua. O se mea e mawhai ona tāea i lau whaafonga Samoa, leisi tū lea o le tala lei. E i fo le lei o le tala Samoa. I ona tātou masani, i ona o ngai sunga i na misi whapewholo, tangata ma tātou umana whawhoma le tuspa ia. Te lele au ngā o onga ia, i lo tangata ma tātou umana. A iai fo le au ngā, o mea tō tino ai a tātou, se tātou anu. Ia pēra sa o whaamata ali atu le nā, le avano o tu ina mai e lau sunga misi, whapewholo e lau whionga i whaatonu, tu le ai whaafitele lau, whaafitaimo le avanoa, whai ueleo se leo, pala fitele, pea Samoa, lau whaafongata pua i tātou polokarame, i le nei tuas. Ai foi se upu o sasi po se pati o pa o vale. Ia, mutua atu i nā, nau ta inga lava, ni e whapena no tātou fitu whai, whasoa, ia wale a ngai pe lumo a tātou mea whai. Ma tō umalawa i Samoa nei, polu sa vai manono a polima tutuila ma manua. All Samoans in the diaspora. Manuia Le Kerisimasi. Pai tau sama wha. Aftai. Ia mo te atu whaaftai a whalafitele. O te manatu o all nei prokalama le neva yaso. Ona o e whatasi mai. Nā e masalo petere. Lua petere tolu nisi a tātou tosi. Ia ona ato tō leo sa tātou malamalanga fo i le Tagaloa tradition. Ia al te mineo te manatu le a whaangatai i le tātou whaopoponga le neva yaso. Whaamaua i a tātou la langa. Ewe o masui o le mātou ofisa nei ma tātou olo o whatufunga ina i le Outou Manuia. I mboli te latu le whamanuianga le Kerisimasi le tātou tunu. Nei fiafi mai tātou olo whatasi mai. Ia e fwoi se pati o sala ia whamangalo leo ona. Al te minei e manuia tele whaasausau le tātou tunu o lo tau o ono Misipouena Tagaloa mai Outou Manuia. Tato ua fio mai Yesu ia tato fa amanu ua lo fatele mai lo tato nei tama ua foa mai ia tato olai Yesu keriso ua whana umai leo mamo ena leo po sala so